O te fia whaatalofa mo wholofa antu mai lau ele o au te roa nei lo mantou ofisa au tu I manukau. Le alofa malega le lei o tantou tapa au siri le langi o ia na mua I malai I lo soifua mo lo uola na tama a wale wholaunga I le dei fu yaso. Mai lava I le tai au se ia pa ia le te o le wha I le dei fiafi. Whaavitai ma loa fua ai lau ua maua whaavitai I le atua. A wa ia o le tua alofa e te lingese lo de tosa ya e te le vave mai fa pa le pale foi I le telo demi ya ita do mo sa valinga le do o na le asiata le fo o do se e le no fo ta vita mo no fo ia le manto ofisa au tu le nei vaenga le fiafi ya o tato ia le amatanga le dei va ya so le so lua le dei so lua se fulu mo le tasi o le masina mua o le folonga le lua fe lua se fulu mo le lima Fatalofa mo fo lo fatu ya wala ngona fo I tino matangi le lei it's always good to be back home and there is no other place like home home le tanto ofisa au tu nei ya toi fa wa we tu te favor o le tautua fo I ya tautua upu o le tautua logo pui ali ia le tantou por kalame o le Blue TV ia por le tautua o le unanga le televisi fasela lau o le Blue TV ma le por kalame o le tauta ia e o le por kalame wangia o lea pei o le tanga vai e pei o le tanga vai o Samoa o lo lea I taimuli nuu I luma monto o le pale mene o Samoa e fa pena ia le alofa o le tua I le angia o le anu le nei foi por kalame ai ona o watau failangona umai tino maloto o tangata Samoa ai maisele au faitu la fono o I fo I wa moli mawina mo dou sila mai mo ai ele ai se tangata Samoa mai le malo mo le fainga malo e o mai I minista o faipule ai tau solo mua le tuangai o te lo fo le taimi nei o matua I tau fai fa pena uma I lumo le TV I le taimi nei sui o fai pule o le motofono Samoa o na o le pau lava le nei o le porokalame o pulu nau I ai o lantou loto e fiu fo I e fiu fo I le loto e te e musu wa le mafau ai fai mai ale loto ki nga wasau lulu po au te fia ya e fatalo fa mo folo fatu e le vanga o le via fiso wa mo so fatalo fa mo fa malo ka ko mai le nga mo yer ka malo sa va e ke le story o le me le so ni atalo fatu fio yo le tele le au na tofia le tua fa fitai e la tou fatu ai nga tausi fa fitai la tou pito la au tau te le tu au noina Samoa I aso so ua. Te mia luka ai le folaunga fa mai sala ese le la fala ai tiu le la afa. Tiu le la afa e malosi a wā le folaunga. Ma o I foi o le amoa e fa lava. O le tu o le su o I foi o le tuli foi e sua. A wā le li o ainga. O fa langinga ia ma fa arupenga ia. E ave I faiva o feo I o le tala le leo le au sa le vi a o ina matua luka se folaunga ai mai se a mea nei o whainga malo e tau whai pūno no whaatasi e tau whai lima whaatasi e so tau au whaatasi ia masi itia e le tua mawhatianga o se atunu ai mai se atunu e whaavae I le tua e pei ona iaisi o tātou atunu mai tau wina lama fo I mare tutoa ia ale te leonisi e pei olo ka mafutanga faife au so fatasi au kilani nei le sa fe ngai fo I male la tau lotu tu fatasi ia e talo si ai fo I ngase a malo ngase a porkiki ngase a vaenga fa upu fai ia ole ala vre ngase ke ongo fa ngoinga fa fite jele ele na fo I male la ina Samoa e kale si e fia nisi sa fai la tau lotu tu fatasi o nisi sa fai la tau lotu fa pitoa o le alava le tūlanga sa esi ti ai le whainga malo mo tātou te tai whaafitei tele whaafitei lo tō manatu ia Samoa malona rumana I mnuia me lea o te whaatalofa tuai feo yo le jala le lei afe ane lau whaatalofa I le lau au sidasina na I tamama tina mātutua talofa
e le taimi walu ama tele vavave le o taʻitaʻiga faamālō taʻitaʻiga faiga o porokiki walu foʻi na ua palapala le porokiki ae o loo mai moa ma taputapuaʻi atu lava ia nai o tatou tamā ma tinā matutua malo tatalo ia e le sili foʻi le taʻi le tapuaʻi malo le ona saʻi malo le lava papale ia o le taualuga o lau faatalofa e tao fai uma ia outou uma i luga o le porokalami lenei vaega o e o loo mai moa live mai le taimi lenei o e foʻi o le a mai le a maua le tatou porokalami mulimuli ane e se taimi po na nei po taeao ona o le lefetau i taimi foʻi o galuega faatalofa atu faafetaitele share le tatou porokalami toe o seaga ona atoa le o tino vaatausili toʻai taunuu mai le tatou auvaa masaniaʻi o le a team Godfather ia mai suga le lilo ia ia sauni seʻi tatou talatala noa po o le a lea kuaiga mea ua tulaʻi mai a o le ata foʻi lea na outou sila ia i lenei aso e tusa ai o faiva sa lipoi tia fau o faiva amata o le tatou malo ma le tatou atunuu o Samoa e ala i le fonousu o le tatou atunuu ia ua amata lenei tausaga i le soua ua amata i le afatia ua matangia le folonga ia faafetai i le atua ona e iai nisi o tau matematenga e iai foi nisi o i lantou na nautaʻi o le amatuā papalalapa le mea o le amatuā faapapalalapa le kulaga e oo i ai le fonotaga ma le fonousu e iai foi nisi o mai le taimi lenei e matua ua matua i ngengefu o mea pe e foliga mai sakilia ua ngengefu o mea foʻi e foliga mai sa tatau lava ona i oe ma lelē ai ua matua ua ele moaulu ma really ua felanu lanuaʻi tiuga o lenei aso ae ai se mea pikosili o ga ou fiafia i lava auia faafetai ua iʻu manuia ua leai ni mea matagā e tutupu ua leai ni mea e ono tutupu ai ni mea lelelei aualaga e ogooo ai le mea le olo kavaʻioku ua fai mai fuki gaulu kokogu o le palemege ua fai maigi korakola gaua o tuaiga mea ia faafetai ai le atua ai leʻi tupu faafetai le tofā feliuliu ai ae ao tatou iai le amataga o le porokalami matalia foʻi ia seʻi o ua femuamua mai lava i le amataga o le tatou seʻi ua femuamua mai ai le amataga o le tatou porokalami e fai e ila ukala malie le fia fai aku iā outou tulou a o laʻu tala malie e ese a le meaga mafaufau le koʻakeli o le a makuā vevela i ai le fogo o le gi aso o le a matuā tele i ai i la foga tole ae kuke silasila ou kou na mea lega kupuagi tole o le kalagoaga o le tautaia o le kalagoaga o le kalagoaga o le tautaiaʻi ma asiata e si fai aku la lau kala le ia uso a faasalalau so waru momo so kamiro momo au kafa ngo koe fari o mai le so koe foi mai kokongu ia i panemengi okay fai la utala le ia uso a faasalalau soli e ila le se nga ka ko por kalami le la wo lo mo fa mongianga ngi o le se nga ka ko por kalami le nga ko por kalami ko ke fiu elu i le karango inga panemengi ai pauala le on por kalami ale o mantu ai o malele le taimi a toana nei mai le tae ao le iva le tae ao iva por varu le amaka melefo ali lo se por le iva mai le iva se ia tale le tasi po le lua soli nga o le fela fo inga soli nga o fela fo inga ta asiata mare tautai ai e makaukia o le ala na le ala ona ufai atu o te whaatalo whantu le mai moanga loia sili whawetaia I thank you that you are watching the show whawhetai tele e ui na fiu e lui oe te su mai se i tala I thank you now I know you are one of my biggest fans ai mai se fo i o te whawhetai atu i sui mamalu Lena Dai Victor whawhetaitele for watching me. Thank you very much.
Ya le ngata ile fa vitai matua ya te auto uma. Ioi. Sui o le HRPP, I thank you. O le mela na le ala yo no fia mo fa vitai atu. Thank you for increasing my viewers. Thank you for sharing the program. Okay, le lopo e makamaka me se fake page. Walanga ngango fa yak. If I don't see you on my show in your real name, then you are one of the person with a fake page. Ele po se si fai pule le nga mara maro a mai ngel HRPP le ke ve ku le va mai a Coco Jam. Ele no po fa vai o Samoa o le ka ke pisa ele no po fa vai o Samoa o le si fai pule le o le winga na le fa tu mo mo ai so ula ku mo mo fa fita ya o lo to tala no ile por kalame ngo usaula ia se fai sa ukala le nga o le fa to a o tala no la utele ile mata upule nei ai sa mo lo wa va no e fa tala no ia o le committee sa mo le va no o te so ta ile committee fa parliament komiki ko ngwa le nga fa ya la to report le nga sa fi so ta mai I du langa fo I o so tanga ai mai se pe fa maonia o ro tu wa ile la au le mali e toa I tu o le prokalame ale tauta yai fa fitaila o le ua mai asu enga ma ua fa maonia mai mai tu o la ua fa maonia le reporti ua fiu fo ile anga e kausu e aku se vai sua po ni fa ma o le lau ke fia fisiringia o fere pusa pe palenga si ia kukoko o la ua fisiri lea o fea lau pusa pepa, lau songa le li fai pule le anga, o lau fisili le lungo langa lewa umanga, now we can publicly and openly talk about it. Langa lewa umanga mai fai unga. O le unga lenga mai fai unga ngai a utango e fa fai ngo fie. Fai kara fa kupu e. Yes. O le unga sa o a lea na yai te tonu o le pale mene, o I ua tato I loa ile meo le fai pule e fai tala fa tupu. O vakele lo fai kara fa kupu au lo makua ia. O le mena na lewa tu lai mai. O le pale mene lea la tau au na wantu wai tonu le au fai ta tala. Ma le au su tala. Ai le o e sa ili makalangoa le luma ngai o le aku. Mele lewa ku lai mai. Le la foi le tete vai tu tu singa ia. Le pia tangia mai la lau wala ngo ke fai aku. O le la lau mai o ko wis kanga ka fa mai ko ki ai aisa. Ma ko maybe this is the reason ele lopo o saawala maybe ole afeki ai ko karangoanga ma ko decision making na tole wa tole atu tala no ile luma na io sa mo ma le luma nga io sa faka ma lo ku malo ai e la tu e fai au su enga tala ma e fatu tala o le foi la wa ma ku afesiringa a fai fa ma ngia e ke fai karfa ku wa fa nga mele ngi you have failed to prove your allocations or your accusations. Let's set the record straight. Ore kili yanga ore e ngi ya so na o kile popole au tu lo lava ele popole le Blue TV se fa salanga ole anga pole hale le fa salanga leanga na o lo mama o ale parapala o ku o me ya la ka fai ku la I mai ko kili e se fe ai le so o kile trusting ale process foi le la ku puanga le la o kile trusting which is o kile interested o kile inkaresi ai fa fetai le sunga la au le mali to la nga ai se si makwasa ki alon kamali anga o le sunga la au le mali to a o ma to wia nga mako loa mai ai le amakanga e pepelo la fonga ia o lai fai lunga mo le meo fai kara fa kupu lunga le emotions o le ma fai e fai pule ka fiofi lunga imo a foi do ke fa ku so o le me langa le melo le imo le anga ka fa le anga ka nga ka yo le melo le imo emotion ia wangila le la wa uma enga su enga avatu fai atu ya te o e te alatu langi au faila o le fisili le ke fisili a o sesi fo yanga le la si fisili a o le maula pisinga kasi I mai ko ngore fongo le aso lenga ko waku ai ku la ya o e ke alu sa ili menya fa momong ko ki ama punga ile ku or si kenga ngare ko rua mal yoi
Ko ke kia mapunga re kuar ke ngā re kausi inga I rungo whaila I lumo o le laulau. Where is all that? Where's that? So le sa o ari la ke ko po le wai ngai o Moses. Rubbish. O upu ia sa tau o ko umai o sui o le HRPP ang kukuanga le lai runga. Sa kakau ia ke awaia o le mea sa o tau whaia. Se ngai ko ke agree fai kara wha kupur ko kama. Ngai ko ke agree. Ai ko ke kau pungi olo fuolea. Ke ro o ko umai ko kura I runga. Ai se si o ke kau fia I sang kalanga fai kulo lava. Lenga e ka kau fai se kala asia kalanga o lenga ka wailo ngoi kongol fongo o ka ulo ngoa o ke le o yai ko kongol fongo. Le la ukadia. Lenga o kura fongo ngar moka. Au fua e le mafai ka le ku se au lo ke fua la ka u kongol moka. Nga ka u ka fa fia mara por kalami. Le la wa mawa le vanoa. Ana manga yo o vangoa ele pule me se fon fe kala I o vangoa pule ha ele ku kai mia. O lo vangoa la le wo kali ya kuai. Ai se se ke kau fia ya I langa kali nga lela. Le sa maua mai fa to fala inga asanga nga lua. A maulolo. Mongia vai manga ya mon mor kanga kala la sa o le vai kala maulolo le ngafai. Ya e kango ku lolo ku ya malie foi. Maria fo ye me ye ka we ma ko fa le podu mo lape o launga. Ia. La admit sa o maya. O se o fai kala fa ku pule anga. Posingi pa wanga. Ba ma nga ye yo fa ko fara inga maulolo lang fai mai. Maria fo ia o me ye ka we ma ko fa le podu lape fo la esa. Se simple yo nga me. A or ku fu o ko ia ka kosor kuspa ia. Ka koso mai le a. Kau koso aku lau firiski. Kau ka koso solo foi fea. Vero foi. Lo wa SC. Admit wa SC. Ia kia uia. Saka kau ngoko kukua lunga. Ma kou fa apia ifo. Ia. O le lipoki wa ku inga mai. Ia paua se kala ngai sui. Pa vai lela ukarangoa aku peanga o HRPP. Le ngai po le or ko finga ko ke fa me sa la ngai la si me ma di le ko pur ko ile kai minga ku la ia runga ia la sa ava ile kai milenga le nga sa ngoi maulo se fa ku la kala le anga o a ngo yai o lau mai le findings ar komiki ele ai ngi fa maungianga o le mafai ele anga o nga vaku se prove se kasi o lafi mai la auri ku or por kala merengi. Pauana le meanga o lo kua I lunga e whaasanga le anga. Ia au ngāre ngi mea ia fuose kapu. Au ngāre mea lea me vo ile he au wahi kau ke whai kala whera ula ua I ma ua kau ke whaakupu kala ma ioe. Ia, ai maria ia. Vai. Ane maanga ia iore mea. Ia ai maria ia ko miki ma malu marau sunga la aulian maria koa. Lea fo I se ma se aleu ole. Ia sala ia vala. Ai ku oisi avangoa. Se foko amaka vore kau sanga le amaka ngare ku le kuri mo le koru aso va. Ene manga ia o ko fa fekala. Ai ko ke ku foi lunga. E si vatura la utala. Ke lo la si va nga lango lo fa ngo. O a umako yo fa ngo ai so ngo ku sa manga ia yo kari le ala isa. Manga ia yo lang kari ku sa lenga ka usa o ai ala isa. Le mafua anga o le saingi o isi. In which is makua yo ufasa o le leile mea lenga sa ungoa ai masinga mua. Sorry, masina lupe, tulo masina lupe. Makesi. Sa o le leile sa ungoa masinga lupe. E makua I mau kupe are malo, ma I mau le kaimi e whaiai komiki su e kulou ngai ka ngaka lea e kaukinga. Ai ngale ea. Ki nganga e ioe ai ke musu e ke saingi. Leanga e ke ku I lau vaenga wha upwhai. Ko ke lo oko. Tau te sila fia o tau, o le ua iloa e sa moa, le lau kango e ka u lea kungu. Walanga o le mele o le lipoki nga mai kukongu ia au kou. Ko ke sila fia sa moa. Nga akri o masu I o le HRPP le kukongu o susu e nga lea. Nga akri. Nga lako ioe inga uma, wa sasi le anga. E la vea I fo ia mala ia sa, e la vea I marko akele ia.
Ai ngā pau le mafua anga ngā lako le saingia ai. Le anga ua lako kukur vaenga whaupu whai. Ua lako mangu lako kama o posi. Yes. But o le su enga le sa whai komiki. Ngā lako i o e inga whakasi. O lai sa o e whai kara whakupu. Ua whai lungo le emotion, ua whai meo masaru salonga. Ma whai lungo le loko ika, le la fonga le ngā whai ele anga. Ai o le kai me kakau wenga saingi. Ai mo mosu e saingi. I ke ua sa kia le lako vango ngofo ma le anga, le anga HRPP. Lea langa kua i lunga lai a sama ta utino le solo le tamalo ma whapeane. Ia ole mea konguanga. E mau ke le saingi. Le anga e kua ka kailanga vaenga whai. Wako whafonga la Samoa. Oi a kou hakura kou ke kukui kou vaenga whai. A o fea le ami o kongu esu a o kangakangi. O kangakangi, o kangakai ai fo i o lako kofi. Iwe. O kangakangi e i o lako kofi whawhiwhi au. Ai ole a whawhiwhia ngō kou kau mai a Samoa. E kou ke le whaia le ami o kongu, le anga kou ke kukui kou vaenga whai. O kou sisira Samoa ele lea, and this is so dirty. This is unhealthy. E le soi fua malolo inga le leile ko inga porkiki. O kou whafongai. Le ua ku la ia le suisi ngia maka ukingo mai. Longo winga po o fea esu e maka upu ngei le lumangai. O hafo i maka upu esu le lumangai. As long as e yai le HRPP po le fast o ai ale i ku lai sakia e le sengi le siku. Oka e Samoa se le wha maongi o ngi kangaka. Se vai wa ku le mea mongi, wa le kuku le mea mongi, a wa o kuku yo lako paki, e musu inge ke ua vili aku le anga o ke ngia sesi. E ke e musu inge ke ua iloa le anga e le au aku. Oka, what a waste of time. Rubbish. Mai maur kai mi le koe mo mia yesui. A whaafonga mai ku malo, leo o kango wha mangi ngoko o le winga konguanga o kala le ori ia. E la kou ke le kuku mo le ami o kongu, e kuku mo le paki, e whakengengi, e ku mo rau kengi. Ki nganga i loa e whaikara whaakupu rau kengi, ki nganga i loa e whaikara o leoki, ki nganga i loa e whaikara whaku, ai te tūwa i lava. Ka ingo e. E ao ngā mea tutupu e whaari tonu mai ai o tau tangata moni. E le se a le kala leo ke whaiakua. Ngā race, ngā kupu le mea lea ma stir up. It's a revelation time. Lea ngā o lea la aloloma paloka. This is the revealing time. O lea o le a kausa o maiaya Samoa. Le mole meo le a lope whaitonga fiti. A lea la akakola laka re vaivaa. Lea la akakola laka re vaivaa o le paroka kele. Forget about the snap election. Forget about all these by-elections. Poa umana na mau vaenga. Ai o le wingo o la ukala. Ua o ngā le mea le kula imai. A le wa amakanga kako vai akunga. E la ua sau le uka ukingo mai ia le suya o ngā maa lea. Kula ulanga ukango vai. E kau ele maa ngai le whaarongolongo akua mākou. Ele maa ngai a. Longo winga a koe sa whaingi komiki sa i a sue. A whaapea ko a whare le HRPP, ko a lima le fast. A o se me e kuri eise kanga ko le HRPP, HRPP committee representative will never ever sign. E whaapea ngā fo i le fast la kovia. A whai fo o le la determine le fate po le future o se sui o le HRPP, e le kai ngā saingi fo ingisi. I'm just saying that. Pa paulonga ese senga. Lenga e inge ke ua whai akura ukala. Ai le hengi roko whapengā o ka ngaka le spaki lea lau ke loko le whainga o le amio kongu. Lenga o le mafuanga fo i le ua vāri fo ngā vaa o le fast. O kou mana malama mai Samoa o le mafuanga le ua vāri fo ngā vaa o la auri mawhia me. O le musu o le si esu e le amio kongu. Ia. E le o ke e la auri o ngā morianga ala ua umanga whai. A le ke e fia me e musu e vaku iso e sua i fafo. Inge ke ua maua sao. O la ua wheo leo. O kousi sila mai. O le reason lea wakupu. Who is standing for the truth? It's the matter of
finding the truth. Le la nga ka ko fa pe uma, o le Yesu yo HRPP. O le Yesu yo HRPP, o le nga we fai le me mongi. Ale o raise, ale o kupu ngalela. Le o kupu ngalela. Ku mai lunga kama pua Victor. Sei o afia kwa fai pule lea. I guess I fai pule uma. Sala ko au nga le main point. Ai sei o fa sanga kasi kwa la ila usunga nga la usunga lea le fai pule lea. Ai se mea o ke fa ngoa ia ke oi. O lo le makala. O le mea kongu wa lea lenga mafuai. O nga whaaku le lafu, ia le anga. Masakia i le anga maharu vale le kaimi o pane mengi. O le loko kongua le renga e whaianga le la. O lo loto pe e te leanga mai lo loto e tangata overseas, ma whaasala lau overseas. Tio no whapea uia la uwa aia oi. O oe se kangakai ki de... Ai whawhitai peino whetu, whawhitai mea watu tupu. E no, e loa sa o e lo true color. Do you know if there's something okay fayaku yaki oi? I think you got a problem with people overseas, mate. Yes. What's your problem with media from overseas? What's your problem? O le mea kongua nga mga oile anga le nga wala auai. Mea kongua nga le nga wala auai le anga. Ili fonga whekalai. Pere fai se kula fongo ka koso kuai ma kongi le wo e ko sound dai langa le la. You sounded like that earlier. A ola ofisili lo sunga. Nga yese la fonga fa aku e afia ifuale le Blue TV. Nga fa aku se la fo onga o le Blue TV pe nga fa aku le la fo o le famayo le anga o la fila audi kuole por kalamele. O le ala mea la ala inga e sau fu e mako por kalame. Ai se ai ki sau e mako por kalame. Ai se i o whaiaku i lau sunga nga. Nga e au kaimi o e maka nga mai por kalame ngi. Nga e whaafofonga ma e maua se kaimi se kasi nga o whaiaku i se kara leanga ma o palau vale akuai i a uku. Nga maua i sau nga sa ua i lau whaafonga se kaimi se kasi ua o whaia kua i se upu valea i runga por kalame al tau te iai e sa kia i oko. Te e kali mai. O ke mga e whai mai sau kari kuskusia. Pe ke kango e whai mai singa au live. Lewo o challenge nga kunga oi. Nga e whaafofonga se kaimi o wha maka por kalame al tau te iai ua o whaia se kala valea. I luma o e malau whaangau e ki whaanongolongo ai. Ke lona mea wo whaale wo le fia i kuro wo le fia i lau sunga nga. Kua e alualuanga le la ma e whai mai. Do you know what you said in Parliament? Wha mai a whai fo i le skalai Samoa. E le se mea la kalangoa mai e fua i mea kau Samoa. So wa kungu. O sea kungu nga oi. Sea kungu nga oi malau whaangau. E ke wha fua... E ke whasa fua o ke kalangoa i lea kungu whangau ai. Tulou le malu o Samoa mala upoka. O ke repa pole aku ia oi. E le ai fo i masau fe au e kasi. E ke whasa ia o kalangoa kui i me whai Samoa. None of your business. Yes. Tama pua Victor e le isau fe au e kasi e ke whasa ia siaka. Nga kalangoa i pisingisi i Kongo Samoa. Nga o whangau i Samoa, nga o wola i Samoa, o ua onga i Samoa, o lo whaire kaukua i Samoa, ma o lo whaau au pea. Nga e lafo aku kupe i Samoa, nga e mauai kupe mauan malo. E leisau whi au e kasi e ki whasa ai fua, ma koupe a mako kaukalaku. E te whatanga malu ai te ivia. Tulou whafonga le tunu. Ai se fia kula la ukala le wai pe ke fia a ngeru ke fia kama fo ilele ke fia kama mama ai se fia kula la ukala le yaki oi langa o me o luke manga au ke fia ku sa o ya oi I'm coming straight to you ke le pole fo ipe ke le fia mai kia langa o le pe ke kango fa singo lima ya mako por kalami
O le me le fai ai sau kala ya kuila e pamari mongi le o fai kau fa le anga pokala me le Australia. La me wala inga vai le iso loko e ke pala ai. E le mawhainga challenging ali mongi ngale yo au kafa. Le fo ali mongi la lau mai le fa ko kala o e loanga kala ali mongi e fai mai ya kia urungo pokala me ngai fai. La lau mai lo maka i fale, la lau mai le lau me mei, la lau mai le alu lo wa, e ke fia fa longo inga kala. E ke fia whaanongo i ngā kala o e lea le sui lea. Ke lau reka ua riku malo langa e mai ka wha e ungu e mauri ku malo. E ke fia whaanongo i ngā kala. E ke fia whaanongo i kala ringe ngale e la lau ka ngaka kulou ringa ngana mea mai le. Kulou wa. E ke fia whaanongo ai. E ke manga e ke whaanongo longo i marau wha ngau ngako i ngana whonga. Ka ingo i ingoe. Kulou. Ngai elo manatu ai e te. Ioi. Au kala le leu fayak. Wa vai ka ko iai. E o fa kula ukala. Se nga le so roka kulou wa. O ko ke fie se vai kilo ngale fa sal lau. Kilo i upunga mai ngale fa sal lau ma nga me ngai fai mai runga. Ai sau lungo langa CTV media hatok nginga nganga ia nganga ia ufasara lau o lea fai pule lea ke fia kama ama e ka fia ki me mare hanga mai foi mono loko i la por kala me male by the way ngai le skala le Blue TV Samoa. Let me set the record straight. Ngai le skala ma ko Samoa le skala se mo kong ia i Samoa. Ele o skala le o puroku le ai ngoi le kupe kanga ele o skala i Samoa. Ele o skala uma le mau ke le skala i Samoa. Ka ko mano longa se ingu sa vai ka me vela mai mo pu karinga ka ruai. Fa vol po kalami. Pe foi mai. Ja, fatalo. Seal plumbing. My drain's blocked. I need a seal. I'll see you soon. Drain unblocking using high pressure systems and cameras. No job too big or small. I'll see you soon.
Salofa Lava, Tasi Market is here at the Mangere Town Centre, the heart of Good to see you. Mo mga o si whaake ya kua le ke le o vai atu ai le vai lau kala a whafunga kula e mesia lau vai ngai whanga mai ka ko program a whafunga ko ile o karango ai para ming Awa. awa fuare mai mau ele o mingo Ma le si vai mea, ia man kole. Ole fai pule le le fai pule. le E le maka ia sesi apokala mangla kau kaya e maka. ala le foto o roi o nga pau longo winga ile ya maka le fale o le mau ko ele maka inga ele mau fo sisi ona fo le CCTV e para ele programa de sidi CCIB e para. ala le fo ento ele maka ile ka kada Pau wana pokalama. Langa fia ke lo au leima. Ma ga ia lo vakunga pokalama. E mala mai malako. Ale la te fatu o le mai maule va tu mala mai ale la ka mo fai a wa te lo tu ha tu lo na fina ngalo e mana o fai se tu la fono E ka fio. e sai ki ai ka ko Le ki o fo e ka o lenga nganga mo ka ko mi le sa mo ngo me fa pe. a fo ile no fai tu na fio I tonu ale a tawale na fai la utala na nafi a tanga ine ile press conference le na fai pei fa ko aka kala mai ngai kusikala pei fa ko aka kala lo la ko sa konga pe a ho fa tera no la auli Io. Oi te mo ne se Ka ko sai ko se ngeki. Yeah. Pei lai sai kia. A o ilu mo fia me. A o ilu mo tuira epa. E kifu. Pe kifu. Kiro so po ora ko fa so. E o ka mai fong vai lia. Ui. Oi ka mo mai. Ai a mai lo ilu mai I songa la aurel mali to ma. Ala pe or pu wa filio. Ma o se mele le fo nga. Yes. O se mele le fo nga e ka kala mai ele finga nga lo o la uli ia ma se fo I ka ko pa ki. Wa o le o ia e fai era ko le me. Ai mai ka ko. O le makua fe fa se langa mai me amongi o lo kongo le. O la ko fakalonga. Ai sila la enana ma fuala no walu o la lei o mo ko yo fia la utala no ina le palemeni. Fela folo fo ai. Ma o le o fa ma ngi ai. Le pepelo o kua inga ale anga o sa ia uia o le ailango o leva no fa tali meta upulea o leva le la o saule tali e fai karfa kupu o fa fa ngofienga nga e fai karfa kupu ya bo le pasia la ngame e ui o la ua o fofo ala mea se fai unga a o la ua pasia lava le lipoki al komiki e se ele inga nga fa monga a o sa ngoanga la fai pule le ia Victor ke masangi fai pule dia ele ma o le fa to o se tasi fo tangata e se lo fia yang la fonga yang sa ngoanga mo ai ke o fa no longo ku o le wa ku o le alu ya le anga mar fai kar fa ku pore anga ai wanga ai mai ale wanga ai mai pe o ka ko le pe o ku mo ka o pu ala anga ai mai ka ma ko le ka o le rola ka ko por ka ko ka fa yo o le fa make sure fa maungi la ko ia ora ka fa la wala le ai ku la ko ka pepelo ma fa ngi me le pinga o ka ko ronga keep them honest o le me le no fa ya tu le il tanga tale wa fa tai fo o te lo o por kala me mo le nei wa so se kanga ka la via o ke man kuar kala le a se o fi au e ki rongo fia le mai e fa ya ku ro e fiki o le fo mai sa o alea ai ranga lai ke e musu I manguia o ko mo mele winga no tal o le ala fo ila le ina le fia mata isi por kalami a wala ela ke ro kongwa e sa o ila ki po it's rubbish e nana o fo yatu e pau fo yor ngi por kalame e fanga sa o ale fast a taimi fo ile I var fo nga va e kau ke harusa o ar ka wa ka e le se mera ka ko wo ia kuala e le se mera ka ko wo ia la audi e le ola uang palemia
kau ke aru sa o ile o ro fai makaika O ia fai ia fai unga. so ele ia la se me ta o se fa ala tu a la ngono lo fa no no e langa kalanga fai ele ka ele longo mali o le tala le sau noanga le fai pule le fa mai a fa pe alo I fa sara launga ai le skala ngi ele ka kaunga ko e kala ngoa foi me ai e fai sa mo o la oficina le la me kere fai ya limongi ma kuila epa le ngai le o le skala mo ko o la ele mo se ka muso e ka ule me vi Ole me fo ke me karunga I wa fa le nga kala. A ka ko gilo le media le po fela ba ye pongu sila po Australia. Ele se me la fa sai fo ngo Australia nga ya town campo la ko ia wa ku yola ya ka ko palmi o aku ya Australia 60 minutes fai ka ko palmi la menga le ka fia para ai la menga le fai se kura fongo fa sai lo John Campbell Samoa ai ngo vai me ka ko Samoa vai tato le foi la mai midi fa penge ya ko inga sui la ya mai mo fur kai mi la tala le tenga sui nei a voi lo fa tu fa taya le wa o so mai manga me yo ke lo foi ele ya se ka kori kumaro ele ingo ye ko inga kalang fa yangi ko inga me fa penge o fa no foi ka ko pokara mane fa ka lo e la karanga fa fo le fa pe onga ole fionga foi o ko fa foi le king we foi langa pising is vonge la ko ainga le ba ko me maku ngo fa ka se fai ma se fai ma ba ai e ngai me ba ku fa pele o ba ko ngi fa la fa sa inga mo me fa pe a fa ko no be si me fa me lo la o a be o e vonge fa lo ia ki ia o ba le le be o le o le o ia e fongi me o karango ai fa me la o ave ia sila la nga ngana ka ngata sila la julo Samoa la nga ngo fa ya tu o te ai le le graphics le lunga o te nano mana o ele na dia wala nga loke manga o se imaka ku lo al tatou o fia mal fans tatou au ke manga va ku me se imaka mai ile o di ia fai pule ia le fia kua ai para ai ali mongi para ai kuila e para ai fai me sa o nga le fai ngoa mai ai kangaka wai le o nga le nga ke fai lo mai ai fai ngoa mai ai ku di sima ma ku lo wa nga yo uso ia o vatua lenga o te mana o langa le maka nga mai le o mai ka nga attack mai ka ko pur kalami o ko sila la I nga ye fa nga kangaka o lungo langa page o CCTV la era nga me wa sila la ko nga fai a nga po kalama le ka nga nga me o se me ma kwa le ma nga ia ma ka kaul malo o nga ban le ko nga po kalama fa a foi le winga na la utala ai ele ma serifo Victor Tamapua fai isang kala melia ele ma fai menga le lengo fai ko I'm sorry if I'm getting personal lenga o kene mga afo ka kala fia angiru marang karangoa ai le sa or kaukala ya ma ko foi ese social media ese ko nga pokala ma ka ko ma ia le wa ka fo lango le socio kuskala Samoa e fai se mele e matua tatala na nai le la na te fisiringi ai foi le ko nga ngaka le nga ke va ia le media le malo le lile o nga ngai lave tu ngal tu funga lave kinga o le ke va ai fa sala launga ngi ka ngaka e fai mang kuskusinga e nguku pua a manguku wa I ka ngaka le ku ai ma kwa le ya se me ala usunga nga o fai ai a rua kwa la ko soli solo le office ai Samoa o le soli le office malo ele ai ma se to me fai ai ai kasiar ka ngaka ke lo le ko ke fanga uma mai ai nga wa e tasiar tanga tala e fanga uma mai ya o ke lo uma tulu wale ya fa muele ko ro a o vaenga mo o le sila vaenga le ata wai tari ile sunga le loia o la ofisidi o le vaenga pito yo fa no ai le comment ale loia sili ya o le fai le comment ale loia sili e a fia I fuar por kalame lea langa pe yo ingale au mai e fai pule lea ai pau ale mea ngā fair komiki le loia sili o le kulanga I le la fonga lea o la e la fila auli ku o por kalame ele ai ma se mea
O ye se la fonga fo ile o se la fonga fa ku le palmengi. Il program. Ile porkalame. Ya. Nga pa wale la fo le nga la inga halu kupe ma ima wai kupe ku lo kau ki nga si komiki. Po o la fila auli i kua o le porkalame. Ale ava ku lumbo le lo yesidi. O lai fa maungia le lo yesidi ele o lava mau ele fa maungia. Ai ko e fai lo malanga commentinga. I se kasi o kaku kalanga fai ya talasa. Ai fai e lore comment le lo yesidi. E fai si o ngonga la fonga nga. Ona fisidi. Ai se ha fai e fualang comment le me ele o se pati nga o le la fonga fa aku. La longo. Le nga fai e la ukala. Ona mo kwa fa valea o le ko inga. Ona ukala nga fai. Ele se o ngonga nga me o le la wa comment mala opinion e kusa mo kai minga ku pole me. Ai langa ola ukala nga fai. E kusa malonga refusal o le conflict of interest. Yeah. Mana tuala. Ele leilo ukango e kari wanga fa mai laudi. E mala mare kanga e ungar kala nga ke faia. Le anta wala ngor tatu proklame na. Nga inga o kupu mai. Ina o tupu mai le mele nga refuse ai le nga apala ia ile lo ia Samuelu. Ile conflict of interest. I refuse mai le kama ika ilu famasingo. Na faile o la utala e peisi lunga lenga nga mako le matu proklame o songa fua. Le na manino ya le saunoa nga sunga ya lupe matasila va. Yeah. Asiata. O te mori mawatu. Ma tau te lotu fa atasi makalasa marongo o rua. Ile Peace Chapel. Yeah. O le la kalanga ku conflict of interest. O ingala nga refer rola ukala. Yeah. So o kile o faiaku e fa valea ile aonga. Ele ona nga. O leo ke fai aku, o mo ka fa valea o ia fai unga. Nga ke fai ale ko inga fa masingo. O la specific la ukala conflict of interest. Asa kongo susu e la ukala nga fai pe mo. Yeah. Instead o le o lo so mai fo. Ale la o so fo le lo ia sili. Wa kasi le lu fa ko ka fa malo ile mai le maka mai. Kasi vo ile fenzer ka ko pokara melela le maka nga mai. Le la o so le lo ia sili. Pe e kau fai ese fa mama fai lungor kala le. Wa mafua inga attract ya isi fai puleia. Distract le fai. A le ke le yo me vole maka ko kali o so mai fai sang fai. Ai so mai fai ka mai me fa pe. A foi o ira te fai atu ai. O ke le my pole this is my opinion. Wa fa ko opinion ai pulelo ya sidi a do a vero opinion. Fa kalia o mana me a ola utala. Se ivanga nga me ki fengi ai me ai kuila epa. Fa ko amangu mai lunga lo ya sidi. Ma ele ve fo i la ko position. E ka fia se kalango ingo se me ka ke loa. Ele fe kaui mai le kalfenga. Na tonua. Wa ele fa pe vole. E sanga kalango fa msingo. E sanga kalango fa msingo city. A la ka ke loa. Ele me la fa le ko. A o ke fa kula. E kusa se longa ka ke kalango ai. Le tauta yai. Nga ke mu rea ma parpalai roko. O fai puli. Yo. Ai ala lau mai ele runga ila le famsingo sili. Wa ko ma kwala laua. Kwa fe o fai. O me nga le ke fia fa longo ile ai ma sesio le HRPP e fai se faku. Uro. Pe ko ke fei ka la kala le. Ke le pole le ma sesio o ko fai se faku challenging. Ke ro me nga le o fai se kala po kala menga. Langa la ye le. Ku le pa le masta. Ku le po mo. Le masta. So a fayala sa ol tala le ma kula e pamri mongi u o le wori ia. Okay, agree fa la ia. Okay, agree langa e nganga musu e langa ma faingira ku kala. Langa fa saranga ko kula e pakuri ka kamar paki. Nga e fa ku le pa me ku le ma fa ku le. Me nga le ka wo ko ngol fa nga malo. Vale man. Ana no fa tu la utala. A ese media a le te fa yatu. Le ka ke le tu ia kulava le fo ia o ai kai mi ngi maka upu wa o maka me ko ngore wa va fonga va le o va kule atwa o ma fu anga le wa va fonga va kai mi ngi o le fast lava ia o le su engo le mi ko e musu le si kai kai e va kungi kanga kai su e le mi ko ya a o le si kai kai le fa mai le ko su e le mi ko ia maka fia la ko nga mela le usanga ko kangon menga a ka ko le pisa o ka ko le langa ko ya a wange o fofia se me wala nga o la me fofi
e ka ki pisa ko ka ku pisa ko se ilonga pe se mele ele kaula pe hola kala ele fa kaula kala ngo fa pe fa singo male mal fa singo le fa kaula kala yo a foi pule maka ko kai ka ke vai ko se me fa le ko ka ko kala ngolo ye ka ko kala ngo ye inga ya maile a mai so la ko finga ngalo ile me kongo le ka o ko le pisa mali me le ka o ko le manga fa se me e me tau dia da me mai le atawa o la o ya dia la me ta upule ya se ka ko ya ku la le mele na tupu na nei fela fo inga ile ka ko fo ya la ile so engale e o le atato wa mulia ile me ta upu ile fa unga fo fita lai pe ato ai tonu mai ia sunga ya sauni ai se fa ko la fa fesiti o fela fo inga ngei ya e kusa ai o le sa ilinga ma le fai unga le ale fo ya komiki o lea ua fa maungia e se ma le fa vaia kua inga po le la fonga fo ia fai pule o sa fata ia le ana o le sa mai kau i finga ngalo ngisi ange e se singa ke fie fa so is mo finga ele ai pa wa me fa ngo ai o langa agree umala vai e fonga nge e sao ia la uli mai se me o fai posing al me ngo fa ngoi o kau a mai fo is ka mai mea e fa pipi mai le il maka upule nga lai o nga la nga finga nga longis le fo ila le pa le ka ko le fia o nga wa ko so fo le mea ai le pipi le il maka upule le lang pa ngo fo ila lo so nga ai ila fo nga o ma me se li ku nga e alo ro me ko fo ia e kawanga a masinga me e distract ai le sa o laut ma le so di kula fongo posi nga pa wa fo le me o ke e ko la ai fo nge wa mai le fionga fo pa mi ya fi me le summary o me ako pe nga ko ai o nga la sa ru kongu la va ile ka upu le pisai sa o la oli fa ma la oli fa ko ese o posi a le nga sa le sa o kafa o ke le mama mai fai puni o ha ula tala moni lava o le issue wa le melia le issue kong wa le nga sa ngo ai masinga lupi le saingi male le saingi mana tuele fo le issue le o le saingi o isi le langa sa ngo ia fai puli o le fanga mfale sela o le makua ma i mau o le kaimi o sikomiki ma i mau kupe nga wha ai uma enga o le a mau war ko inga result nei o le saingi ai le saingis mai le fa pe fo se longa agree o le majority agree a fo ilo tufatu wa mangkua o le attacking points le nga lenga mai le HRPP nga ngei pe inga mafua uma ilo lako ke e kasia o le saingi ma le saingi o fainga paki o aula le lana tula ilo ilunga ia walanga wa patonu warkala ai fo ia masinga rupi patonu wa le lana ngale sa lo ko ile si suyor komiki ale HRPP le nga kura ia ilunga la ia sam fai mai e le nga kau fa fi melo finga lo ngai wa ia nga o so sa wa ka usa lo ia le mele kupungi fa mai po le a le me sao e ku warkan kailang paki kero oi oka so fa ngo ai wo le vanga fa ye le fa mo fai mai la ko vai kai mi male ngo o ka sanga kia ele asi sin fa pe mai se me le fa kelo o su yo le paki a fa le ki su paki ai ma fo nga lenga fai inga ia ami o kongu se fai unga ele ka unga ruling e se paki ku angai se me fa pe ai sau ele ka wi fai ole ele kasi la nga a o le vai nga pito sidi ngo fa ngo ile atu ole la o ka o kingo mai any issue lo ki o su ele mo se fa maungi e fa ku au la ele fa ye se sao lenga that's my problem ele fa ye se sao ai fa il paki e fa il paki o sa la sao kalonga ai le sao le sai a fo ilo tu fa ya tu langa ole na fa tara no atu ya una na ta paso uma na tu sa ukali mai komiki ne o pena kwai sa fa ilo ma tu sumo o kilo uma kwai o winga le no fa ya tu
ina ua umalana toe mau mai le fisa o taʻiga ma faapea mai o lae au umare komiki e lau ke io e inga le sese o le anga a le wo faalogologo akuga le sauga le fogo ngare ko alima nga saingi ai le saingi umare au HRPP o le mea la le mali ai a o mai i faafalevea i upu faalaga nuu o ga io e umalea ai a oro le lai loa public i luma wai mau ai male au saingi ika i male anga le saingi loa Future men so esa ngi wole ai. mo le saingi a le nga umal le anga faila ko kongu mala ko io e verbally e fai kara fa ku pure anga Ko fa sa mai au, nga sumo ko mar komiki. yes Se fa sa kala de fa kala nga oi. mana ya langa lo umana na tapa mai ya el committee e ma fai ona o vatu se fa maunianga po le ase fa matalanga e tuala audi proclame ya o fa kula ya o ke le lopo le ale ko inga kari o nga ko inga pe ko ke manga va kusia ka ile le se ma ko pu e la ku yo ku po le ar ko inga po le ka lo ke fa ya ele se fe awala audi proclame ni Ai sa. o le upu kingo mara upu sao ele ai ku lo war sunga la audi al mari ko ele se fe awe kasi ala audi il proclame el tete ya ele pure mai fo ila audi ngi me fa e kala ngua ko asia tama mo le fo e sir fiele e ko Ele fa ko ngua ka ko. ele fa ko ngua mai ma ko ku lo ai nga o le mafu anga ai a fai wa no fa tu lo tali ai a fai o ngai sau se ma sa salonga o le anga o nga o kai mia la audi no programa la audi no programa o fai lo le la ukali ai nga pa wa le mingiska e fiu e vili ya ku isi mingiska mangisi fai pule pa wa le mingiska e vili ya ku ro mo avai le porsa ya Ole ala nga. o le mela na Na fa ka yo nga so kai mai yo. o manga fai le Kong fai. yes Yeah. na ta pale o le la na o loi foi o langa la ko io e umai Ah, ke fa ya ko le ke minga fa ila ko la nga kang fa pe me so la ko. Wo uma o sa fa ka simer ke mi fa ro so nga. o le ko ke le komiki Ya nga sai uma. Ai le am se singa. Nga fa fonga inga la ko se mea se kala. Pa pe wo mama ko kar ngor ka ka ya. Ah. e fo o i wo tai lo fo tol ta wo ne me ta tai lo tan la o pepiro maka ka fa ko inga ka ke mala le na le no fa ya tula utala o lo fa ngongo ai ai lo va ai tu lo no winga mo le anga i luma a wala va ku lo wa u po to ye te a wala nga le wala to fo inga mai ya se fa kai ka inga le longo winga o a uma lava ngisi la fo fa ku su e ai a mionga ka ulo e le ai lava se fa maungi leanga e ku war kanga kai langa vang fa ufai wa kaula ia ke au o ko e sui se fa ngol melia kon ko ke le ku la fongo ai sui se fa nga or fa nga sawa nga or kai ko mikia e kaunga po nga head mai ko ngol palmingi Sa. o po mongi ya ai ava ku ia ngai fa fi au malo mang malo sui kai kasi Ia po ongi mis ka malolo. yes le nga kai kasi ya kasi mai se fa fi au malo mang malo kasi mai se afoi foma Mis ka le si ku, Ia. mis ka le si ku. o se kama ai nga o fa malo fa ku ngai kulanga ka ro fa penga e si le fai le vatu fa pena na tau mo waro se mo yo ia mea Otherwise or mele fai. Ia. Ole yo upu me uma ai fi o sur ka mi sangue bole. a ko silsila o le a tau ar komiki le ngala ko ilo inga le sa nganga fu ala auri le afi le nga ko ya fea mingi ele fai pule ngale la e manga ko ele manga HRPP uma Ole le ya. HRPP uma mangkor pa inga nang kengei nga olo Nga ko olo ko nga kas si ku. ai HRPP mar komiki ia ole ala le mei e fa longo mar kala ku le pa e ka ser kala ku le pa vaku komiki wa len kai fongo de sui fon fikalai si kama foi le nga kafe ro ngai su nga ai fa mo loi maka nga maringi ali ro nga ma wan kafe ris a toi foi le mong wale foi nga la ola ngi anga fola sanga manga la fonga nga fai ai umanga nga So fo pe ya ka. Ko le ko fa lo ko ni ka. Ia Ia le- le ya o ka kar ngoi. ia le wanga nga lo kwa mana nga keisia but nan o fai atu ia ole la o malo fa ala valo le mo
Manga kua ole unga ia kaunga ia i le kaokonga kunga le ale susuenga. E tuli mo le fia. Kolwas. Tolu aso ka fia le mau olonga pei. Ia e a fea lo le va faola. Saul va faola. Ia. O le aso fina ngalo ina ua a fea le va faola. Ia kia ulawa ia a whaila le whainga ia o mea whunga nge whaima le sea o ngā whaiwhape me whape. Wa karo sia ia uma nge ingo whainga le singa whainga nge kupu mo se whape wa o ba whaola lea la whaima me whaile le ka o ka ko le Harmony Agreement. E oso o ba whaola ia wala se senga ma Harmony Agreement. O longo inga ma furka mi e whainga i lafo whainga i susuenga. Ai le sea o inga. O le kolwaso, ele o se me kere. Ele o se me kere. Sa kau on fa kau per kolwaso. Ele kau foi o fa lua le ngo vai o fa lava forka me kai pon par mia foi le fa lava le mo ka foi le. Ni fo me fa pene. Ole winga ola utala. O kere o mana malama ile tama ita i pale mia. Ta fa so o vuie va tu monilo o manatu. A ka kia ka kia nga foi le va inga lautele. E whaingo whienka lia ingisi. Ai aka ko wo ile mafua anga ngā lai o ngā whaaku ngei mea o lafo. Ma whaahalu le kai mie su e. Aka ko wo e kurikuri maka ngau le mamalu o le pane menge. O makua ngau sia ia ko inga mea. Ko inga usia waka umama inga le pale menge mamalu. O ngau ia ko inga mea. E ringa ka ngau la popongia ko i ma le pui ngau ka kou le ngā fia. Le ka po kamera ka ia e moi. O le wa fifi uma lava i le melea. Ma fa mo ko wang fasi fasalanga. O ka ko fifi la le o ka va ko ka ko. Mai ole a mata i tu fo ile ko kongo moka. E fa i keke ya la ko kala so ka fa. Ya. Ale wa afer ka mai ka i pale mia. Fa ko fa kai ka kele pe no to fa yatu. Pule ska funge le la longa sa. Ai Carlosia. E va fa aula i pia fa pia. Ile kele o mom ka up. Yo, awange i o longa ponga nga i ka kai. Ele consistent. Yeah. E fa ile simea, ele fa ile simea. Fa ile simea, ele fa ile simea. Pe fai le tangata fia ia. Ko sa afia me ya oe ma seki ya oe ia o se fe oe. Ai a mga o fo il fia me kiri ya oe pole ala. Pole ala. Pole ala va. A mga o makua ia mama kiri ro oe ia ma. O le mega lengo puia mengi o kai kai. O fai oe el me o café el me casi fai oe ele fai kia. Fai misa ele fai ya fumo. O ba kro ka. Ele ila e se al mele fai kai kai. Ai ole me pito sili no fo ai lo loto. Ele o ia se kai kai o ri kuanga. Le ai. Ole me piko sili anga ngo fo lo roku. Ole me fo ina la ino ulangona. Ai awa manga o silo makua e ko fo ia le HRPP. Ya fo ele mo ko asa ngwa fo ia. Sung fo ala uti. O vai ako o ku fa kasi filiskia ma. Mai sa mai. Ola for kala ngole me. Sa mai li lo so is ako. Se ele o iso uma fo fa kus pa ia ngai kai mi. Ola ka foi ku. Pero o ko ya que so so vai ka va kasi. Ne ai se ko po la lo ko mo. E nana o vai atu. O wingo la tala. A e sila ngai yanga fia me. Ngo fo se feli mongi. Nga se fe fia me li mongi mai le foi mele nga sa wi foi la tuli fa fo. Ia yanga la fongo foi nga fa ya la audi. Ngo fo ile se fe. Kusa o le mele yai e se fe pale mia. Ia le HRPP. Ai a fia kuli ya le fast. Fasa ngai kuli. O le poko ia se fe. A ka ko ki tiro kulinga o fai pule foi le vai mongo momua. Ia. Nga kua kuri kuli o faf. Mangora ka minga. Wa makmanga elang wale akele ha ia. Lai o temina. Sorry. O ka minga. Lai enjoy it. Lai mo ko na fresher.
La enjoy e lo makua long coffee was given. Kusa la o. Ah. O ka o kul paki. Ele liu kele. Ele la liu kele. Lai mantua. Nga la vea sko ingo sula, la vea makanga. Ai les kama la vea so. Iyo mantua te milana. Lai mantua I red allo makua. Lai makua red. Ele black walanga lenga la vea langa black ngi. Ya. O te milana la vea sula. Kami ngai fa la konginga. Ya, lai le fa lai le realizing ha yalang konginga sao. Kusor kai minga lai red allo makua. Lai makua fully red. Se mai lo masula. Outlaw. Ai mangkua lai o ai kai mi le keisa limongi. Wa tai tai. Wa tai. Kusa 50-50. Kusa 50-50 le me. Ia, kusa wale red aqua. Milana nga laki la limongi nga se fe limongi. Langa e happen e me limongi. Kusa lewa amaka nga mix. Kusa wa tai tai fu ngali. Kusa wale kilo le makua au kilo lo 50-50 ya wale kilo le makua sko inga o sumagai. O sulanga na vea na makanga. Ngo ba kwa fa pengi limo sko. Roi na vea sula na makanga. Ka ele no fa. Ai kusala wa lua ia lua iso so o mai lo markamo rim o rim and apple rim on rims. Maro rims la vea la lenga vea rims. Kusala a oso ku lore katnga. Ai fa lava lo malo makua ke bilanga. Wa wakele ka milonga aresi mingiskanen ka mi doi ku usa wa le vai nga rims o lola ie mele len ku pongele anga makwa fully pleka usa mai lime o makwa fully pleka me so o fia manga mingoi solo ie meangi mele o ko ya se vai fala lo matua e o so ala anti ka whaonga nga nickname. E o soala anti. Waire koe mama. Wa anti. Wale koe mama. Wale koe mama langa wale koe a ko har faku kuanga. Ai ko selu anti. E man ko so se mafukanga ya ni more anti ngai. Okay. Ya ervo isu sung kai kua ide. Usala. Ole la wa kupura na melia. I lo le anti. Po ole ya malea. Fa mai po le ya malea nga me fai sianga ne fiulia. Skama la po. Our nephew. Ole nephew ba le ka karango le ka mai terms fa ko ngol ainga. E loli anti. Po le ya malea longa I nga mea nga fanga manga me fai ya nephew. E always ai le loko faalo alo nga nephew. Vai vela nga umare papa nga forsanga anti. Kamai laudi. Ea. Ole wa mama oi. Vai. Ai le lava elia. Vai ka ko ia. Ka ukia. Kusa pingi ala ele mela sa ku. Langa lai manga o ngai courier ko ruaso. E o ngai courier ko ruaso re ri fai kara fa ku pure va ku. Ta tanto le malo loka. Foi mai. Ke ka foi mai wa I tatu lo ia po fese me aka me no ia. O ia fai ka ku. Minga ko kwa me ka foi sungur kwa mai. Sei ta tatu mo se me mo fa sisi langa le fa mo le lava le fa sisi langa ale tatu ale suri me fe la ingo sunga ya le fionga ya ti a vui. E ia ile le fa sisi langa le. Ya, le wa mai le fa apu ngor fa sisi langa le. Fasisilanga o suli mafeoi o le sua fatia tautai pau. Ia I sale lolonga I le moteri sala fai. Fasisilanga mo suli mafeoi o le sua fatia po suli o tia tautai pau I sale lolonga. E fia fai se tanto felo inga I le maota I fale a tatu. Nanga I fa mafai nga I loa I le fa leonga ko ve ale fa nga ka fa mafai ele mota I fale atatu I foa I le aso tolu se fulu I Januari loa felu sumar fa o lo ofia tala noa inai nisi o mata upu taua I le ava ma le fa alo tele ia o le aso la tolu se fulu peia o le se fulu kayau ta se fulu kayau ia to e avatur fa se la longa lea suli mafeoi o sua fatia
Isa lolonga po ti a tautai pau. Ia, whasesilanga lea mo o tō umalava i Samoa ma so se tawhore nei ke lope. E fia whaia se tātou whiro. Inga re mau tā e whale atatu i whaua i lea so tolu se fulu o Januari luafe lua sumare lua lima koe whasa e whaka kausanga wha mo leo kako lua lima. E le i tūla se fulu le tae au. Ia o lo fia tala noi nai nisi o mata upu taua i le ava ma le wha alo lo se nia foi. Ia, mai se foi o tia na umai tia masina mua tole a foa vui se inga folava. Ma le nganga wha alo tatu maralonga foi mai toi wha o tatu proklame. Talofa lava, Tasi Market is here at the Mangere Town Centre, the heart. Seal plumbing. My drain's blocked. I need a seal. I'll see you soon. Drain unblocking using high pressure systems and cameras. No job too big or small. I'll see you soon. Le lulu pa tau tia, o le seiligo le ami o tonu Family Club, o le asa ina i le aso iwa o le masina o me lua whenua se fulu ma le lima, i le no foana i seina i whale ata. O wani ngalo do whatawina sau tusi lulu, i le na o le tonu se lau fitu su ma le lima tala. Be whatawina fo i na o se pepa i le na o le se fulu ma le lima tala. E whaangata pe tāpunia avanoa, mo le whatawina o le tusi lulu po pepa lulu i le aso lua su ma le lima, o le masina o abrila lua whenua se fulu ma le lima. Le lei tato fa ilonga mua e pei o le manu maloina o le piki up fou i tu ainga o le Hilux 2.4 liter 4-wheel drive lua o lua super fa ilonga na lua race SUV 1.2 liter lua lua sifuru mare fa ngata ino tato fa ilonga tupe ava tama ina mare tonu sifuru wafe se i o atu i le afe tala le lei tato fa ilonga o ringalo e le dopo o e leisi lea o le afa amrueina e le lulu mo le sailinga o le Hamilton Family Club. Fa'afso tai mai le tātou ofisa o le Blue Wave TV, lungo le proklamo le tau te iae mo sau tusi lulu mo le reise tēra.
Fasalalonga le fono o le mafutanga fasi to outa ini usiladei. O le amatou le to te ino ru fao pe matou te to sa zaina le fala pe o le fai vai poula. O le amatou le to au fagaida fo ile di uloa pe matou te to pau poina fa tu pe o mule o tau le fonga. A wau pa ia lava o Samoa mai le vavau e o atu le fa vavau. Ai vala watu male nganga o le fa alo i tapa fa nau o fasi to. E matua ma sofa umai le fast. Matua fo e faile snap elections. Ia po pa election fo. Ia po le pa elections fo i po le ala val to nga elections le sala tu. A onisi fo i na vai lua ina le fast. Ia o tu la vai sala tu tu peita. E ese ku e ese le akalenga fa e mo le fionga le fo fitalai. Now, ola ula fa fisili so finangalo. O le fena ta oto i ai so longona ina ua au mai le fai unga o le fo isa mai tau fa ale tangata tusitala ma le tangata fa asala lau o le fo ina ai filo i vanga fa por kiki le tulanga wa yang nga kasi lava ai ngo o mai ale saunganga le fong fkalai wo fa mo mo ya yel pan menge malanga yam kanga me kusa o le fa per fong fkalai oi e ka pui lau lam kanga lenga o palming awange i bebesi awange se me kupu awange fa ala velave ma awange nge se me ngo alel mai wa fanga ke wole ma kongule kai ngal palming o la nga ba me muanga ba ye wo mo fa mo ya ye palming malonga kulanga o yo o fong fkalai ai sa me va ku pe la ko kuli lava ya le fast o ko va la constitution a fa isa anga ilona fam singo kuso lewa o lewa kongi lewa pasi le polo kusa e ma fai no tau fai atu fo ile ia fa fonga mele tunu e ma fa ma ka vai ngo fa nga le ko inga scenario le sa ia ile la ngon nor ka fo ile lo pilako ia ina wa vatu ia te ia le fa masinongo yesu ai fa melanga kala e fa fango ulima la fa fango ko uli mamar ko ko reka nga ai ave fam singo fa mate tau fa nga le kusa e tar fia nga yere mele kusa la wa musa fa se fai un nge upu ia mal palming ai ave o ya olana sa unoanga le o sa unoanga le e la walunga i lo joy sa unoanga fo fitelai mai fa pe mai o le mata upule o le mata fa lo te fali ia ngasa which is sa uma men ka ko kapisa kwai manga ku foi or ka ko por kala me amar fa mangi ngonga sunga ya sauni le loia le a ka pese kwai o le issue le ele se issue o pale mengi ele se issue o le issue sa ka nga makwa for form ai la ufa fesili wa mana ia o le ufa fesili kwai e uyo le i to ai mai saun ia le sunga loia o la ufa fesili fa maka o se pato le tango fia e le fonga feta lai o le mata upulea
Manga kua fo il fo fe kalai. A ese longa pulo fa fo fe kalai o ia o le sui o le fast. Ia. O le ala o ke ngingi fu. Pe o le mafuanga o longa li o sai o le mamalu matulanga mamalu o le palemengi. Pe o le mafuanga o laenga ke mala malama I meo laika oko mai le whaavai o le fast. Constitution. Yeah. You know, awa atao ia o le sui whaavai. No, o sui amaka wanga amaka mai le fast. Lako wanga. O ia o le loia. Ia akarangofu I le leo o le vanga sui komisinga. Fatu atala no ala I mea tau constitution no, ma mea tau whaavai, ma mea tau tulafono. O le lau ia ka malo. Le la leino tau whaafesiti. Pe whaamatai a fua matangi mailona le tango fior me ta upu. Ona o le pui ina o le ingoa tau le leia ma le tutu a tasi o le whaamasi o le palemeni. Pe o le mea o yeise mea o ngā kausi la fia e le uirua umar kua ke. O leo ka karangoa I ka ua lava opinion. I ka ua lava ia mai ka waku o ka ko ka kareki kilo ku fafon ka kule ku. And as supporters as well. Le ka karangoa ia. Awa o le ngomo ko faalinga pa fa sao fa sawa pese ngomo ko faalinga ala uri. Nga sangi le kusi le nga fa ke aile le palmia. E fon fkarai. E fon fkarai. Nga awai le mka upule. O le langa a wai le fonga whakalai. O ia o le mempa I lalo ka ika inga lauli. I lalo ka ika inga lauli. O le wa a wai le mka upule. O le foi lau ki kilo I le pawhai wo sangi kusi. Longo winga o laenga ke sila fia. O le whikau ili mele o whai e fia mema la ko vaenga. A wai le ke sangi. La langa ke ioinga. O laenga ke ioinga. A wo mainga I kulanga foi lele. Ia, o kampangia kula e por kampangia feme, o kampangia lauli mala kampangi. Look after all o kampangi. Fai kali e lauli. Fai kali e lauli, fai kali e feme, fai kali e kulepa. Ai sefel o kampangi. Awange bebesi, awange kupu mai se mea, awange mai sa mo, mo vai la ko ngo bebesi ku mea la ko ngo fa ku ngo fo. Ai o le fesiringia la ia te aula li antau o te lela o fesiringia wa pe no fa dole te no ala ta o ta mafofonga a o mafofonga fo ia o la fa vai rungo walanga ia ia lo tu la fono finga palota o tu la fono to tonu o van fa fai pe no fa ia o leno o obtaining a minga vaenga o le constitution le fast ai o le mafu angale linga fesiri lo doile ile fonfitalai peno fa tu e mamalu wala na fai unga tu to tasi ai o le la a fai o lenga sai ngi de kusi mo le fa ke anga po o le ave sengo fia me o se tai a fai o lai agree malama ya lo le mana tuala o lea ua koe wa ko fale le sa sangi ko fa ko ngwale le la tatu e tua le uru e kusi langa la vale dal kusi nga le uru e tusia ia se ia o mai lava ina to e faititia mele numera ile luasful o le la ke va vai kunga cha ola la sa we mar sua fole o fon vitalai a la lo no pali maspa ia to mai lo le vai nga le to luasful muli lena actioninga le tulang o le tuli o le lau ke visiri lo tama fau a faila e ka kwai ka kau inga expecting ale mala ia your phone fe kalai ile fa vai o le paki konge ki mai le langa sa nganga langa fai nga le la o le fa fita uli lo fa fita uli fa loko I fali a faila o si la fia le phone fe kalai o le fa fika uli fa loko I fali ai se ala o le a recommend ai fuar avel fa masingonga o yeise si fa e yeise si fo o si la fier fon fa kalai e ka ka unga fa fa ko fa ila o mai ka mo la vai a me se fo ka ko kango so ngi me fa vai malo sa mo ile ai se me si dia ku longo fa vai ka fa vai o fongange o mafkanga fa vai o kalesia e marosi
O le o si le fia le lava e whanganga le whangwhakarai. O le fast o e abele mele I o le whamsingonga. E stand lako mau. E marosi. E marosi. E marosi le whaabai. Okay. O lea la wa faile aro whanga le whangwhakarai. O e abe o wa e malo. E malo. Langa foi o whaabai le ise mea. Wakro waka kainga. Sa ile awe kanga por sa fain mako fongo ya Australia. Su ye ba nga le whaabai o le o whanga constitution la ka polo. O sa wa faila au mo ave I Samoa. I ka sanga ko ai nga be vesin mako fongo. Ai wa ko ma me le fai mo su yao. Sa wa ma me fo kongo yo I pa ma fa sanga. O wa ko ya ma ro so fu o fengo fo swafa. E ke sa nge o le vesin mako. Ole suinga nga fai e pule au uma. Male whaabai. Wa whaila au ngot whaabai. A lewa wa musu uma au. Whamai kasi a kara kuma mai. O I maro si mau at whaabai. Kia inga mea e whit whaabai. O le lau peste e lau kala le whaia. Mana ia. Lewa bakolo kara. Nga kasi ale kara al maa mea. Uma at whinga unga. Nga kwa whamai. O lea so whinga mai. Maro si mau at whaabai. Kunga mea. Fai lau au ngai lalo le whaabai. Ngai lalo le whaabai. Ngai whaakanga le whaabai. Ngai whaakanga le whaabai. O lea la e wakama wanga ra whaako whara inga. Ioi. Al whomwhika. O lau manga o. E wonge a fia ia le mele. Leanga e upu iai fo ilanga o ia fo el fast. E upu iai fo nga ia mwhapea o langa la ili le fast malea. Ale o tau sa o iar ka maroa. O ave o. Ave le whamasingonga. Au hao inga ko ke maroa. E maro si le whaabai lea. Ia pe silently, pe secretly wha pe o inga. Tau te maroa. Walanga saingi. Malo mai lan whamsingonga. O nga mele mo le kun whainga whamsingonga ia. O nga whaila lang whainga. Ai wale la vasi speaker me vo ele ke lingo nga whaia mema vaku ai koe vaku. Oia mako mai vo. Mako vo isi mea inga whaia koe si speaker. Mo ka kuri e di mongi mako mai vo ai koe vaku i kaire e whamasingonga ai koe ese vo i mea whamasingonga koe whai mai ei. Hima bera ma speaker. I have enough of this. Le lo kaka go far ma fau. Au ki role ore ang fare ngo mai ka wa ko ale pauanga me ngo fifa mo kai. Nga umalo fa la or kapo. O ki le ko I varo ngisi. Wow. So e la moni la ma fa manua le ka ki fa yaku. O le te vet o le matua I tele o ongei. Nga makua I o tangata o mai e feika le fast. Ngau uma whapea. E whai ngai se ko inga paroka whatsoever. By the way, ngo usu ea. Le official whainga paroka. E ila urei tā ngo usu ea. Ai maua mai I meri lea. O le I meri lea nga mai mai official whainga paroka. O le lato release lea. Le nga mai whaatasi ai I le media le Radio New Zealand. Ako whai kau mai lai whaperatania. 117,225 people are eligible to vote in the next year's election, and is the total amount of people who should be on the electorate roll to vote. Akau mo se fasa mo nga mo kusa ese lau se furufiku wafe. Kangaka. Lua se lau do sumara lima kangaka. E anga vaa. Mole paloka. Ile kaimingei. Yeah. This number includes participants who will be 21 years of age by April 2026. Kalafea ngai. Lea la ai sawa I loa ma le magic line la lea. O ila leo ke questioning ngai. Le sau ngoanga komisinga o whainga paloka renga whaile observer vasoring ke ngai. Ai se sila o le magic line lea. Currently, 40% of the total register have registered. Fasu pasenga ngumela le. Nga le fase furu pasenga ngumela lai runga. Lea ua mai au nga le skala kai meaning. Meaning, o lai ka apere rola. Ele I ready. Ko e ongo se furu pasenga. O lo inga lai la pole lima suru afe kangaka. Ia, ale o fase furu. O le ngana nga ufa yaku. O fea la already ei. Anga o mai ngei la hanga ngei.
ko la yanga ngai whakaikainga whonga whikalai. Okay, instead o le by election, snap election, o le kako e whari snap election po le alava, o le ala le lola la kako paro ka inga, lenga sa ungoa ia aku ia wheloro, i le vasong ke ngai observer. Pau ane mea o le whaiaku e whai le paro ka already. Already mai lako. O whela le mea lenga ko e whai ngai. O rongo winga wa makau le whai, wakasi le mea lenga ngafsiringia kako supporters. Po la le whongo lenga whai le savalele aku le epa mwhia me, o le whongo whakalai. Wa o whongo masangi e brief whai le whongo whakalai, kai o kui e lua. A ke longa fo, i le ngā whongo. Ngā le li fo kulanga lea. Ka kia me le i kai ready ka ko mo paroka. E siwa ngara vea me lea? Yeah, ke pretty sure. E ako ever my almost 40,000 vai have been registered on the new electorate roll, and this job is to finish in September this year as stated by the new law and bill. Wa vai la e ready la. Leo ke whakoi. Lango luk te whaia tōna fo angare lea le ngā fia la uria maka ngā merka kupokala me koe iri kaka mai ai. Lea ngā le truth anu mea ruakua. Yeah. Wai fo ila vange a le ngo vange a le langa ngo uofo inga usa ngore le komisinga o whainga pāroka. I langa article observer. Pia kangia pia aka fo ilifo mai ai ngare pauare mea o le ar kai mira umako ready. Le se mangu e wheko ai ka kou mana ngā fast food wa wheka ngā kou. O longo inga ele anga ba alpa election le anga ba snap election. Nga pawalan be anga ba ole mele nga lokia ngai wale lokia. Yeah. Ole fam ole constitution le nga wa ole me ka kikire. Ale afa yo finga le fa constitution alpa ki me fa penge ngo ole malo Samoa ai le kaulio. Ola ko nga fa nga malo le kako. Le la le nga fa kula kala. O le wonga e le whongwhakara. O le whamsingonga wa ngai me le maro si constitution. On ko melo le mer kom ka apu ikia. Lono winga la, au lai ma whana. Le la ua tātou whamani noa ia tātou i le mamaru lau tero la tunu. Awala kau ke polisi mea ka ua se it will never happen. Yeah. Le anga le ua wha le orkari lea ma le imeli lea. O le imeli lea tō vifu ilunga. O le imeli lea this was from last au i Amerika langa usu ea Amerika me lea. Ai maua mai le imeli lea. O le imeli lea le sisi uma ya media o le Radio New Zealand. I ngai. Yeah. Le sa wele le update le la fuanga fo le na le na mai fa Britania. Masaro ka ko fo ka mo nga le copy me. Yeah, le wa va tulunga. Ele leila le sila fia mai ele antunu. Ele ai ma se lola pa loka ua ka penga ua ready uma. Zero. Rubbish. Zero rubbish. No inga. Se mai sa orka la ngani. Ari mana ya volisa nganga abe ake kopo. Yeah. Le ngole mele kopunga ola pisi la uma ilunga. E nga le vatu i tangata fu ile pe fallinga mai fa mai ola already. Yo hangi me already. Lono winga la. Tasila le vaenga karango ai mam ya anti ma anko. Sure. Tasila le vaenga. Sure. Wa te lona o discuss options. What are the options? Kilo po options. Aran me kong fai. Ai longo winga pingi kunga. Ngai loa ore kari foi la lela wo mo ngai. Vai ka ko e porokiki for kari kom singa. Foi nga paroka. He knew it pretty well. Ele fai se ele o se me ka o se snap elections. Langa ola wo lo e anti ma anko. Ile la meeting. Ele se nga me okupu. Ale o sa we ka nga fai mere kala pi se me manga ye fa ngolongo ka ngaka. But he already knew it se me ka ua kele fongo le. Fongo le o ki le melen ku pongir ka yao. Le la bang kalngo ye ku le po ko fongo. O le me ka ko kalngo o le fai. Kalngo e ku le po ko le o parmengi. Fa fe ka ya ku fongo kalai. O le me ka ko kalngo o le fai. O longo winga o ma kilo I options umalapa. O le me ka fai. Ele ka la lo ki kruvanga. O le mo kwa be besio Samoa. Pa fa pa election ai le already le fonga le makanga longo fenga palok. Be besi pa snap election. Longo winga la fa file munga o se motion po se lafo. E fa se me o me. Ai e fai atu la tala mali wa le na o me fele I lungo le mau fele ma le la au toi o foi la na lenga sa ungoa. O le fofa loko I fali. Le la wa mai le fofa loko I fali. Kukuri ko ongu. A le wa avatu te tonu le mauta.
ia wa o kanga ue fa leo e le o amanga ia le moka pe atango tu uli fa ia tu lo o le wa avaku le fofo fa lo ko ifale o le ale fofo fa lo ko ifale mo le mafai e fia me mala auli o ngakeu le mfai mo le mafai o le fofo la le wa mai kuli rola e le vaenga ko akele sika mai vaenga a le ala wa avaku kong i le fongo kele e le o kalia inga a le koe fai mai mar comment o le mea le kakaunga fofo faa o le maka upu faa loko i fale maka upu lawa fasla ko a le wa umanga avaku le wa avaku kong lono winga sa o ila lau sa ngonga o le anta tau va ai fo ila i fa masinonga ma fa masinonga o le vanga le now what's next o le me siringa le ngai a fa pela ka ke fa wo pele mele fainge fa pe wo mengi wo fa pe ia ka ko onsa ia ko fa ka ko paki e fa wo ku le ko iba masinga ia e le ko le e mo ila ba ngarulue ia ko ngarulue fo ngange ngal me hello ai ala ungifo o longo winga fa felang fa fenga malo pe fa pe o ko nga fenga le la faingi mai o le ale mea la aku o le sida afisi ke le o mafofo fa fe ngai la associate minister o kukudi manga koe ka koe replace in order e continue le operations ale executive e ka kaunga a kolo ngai kukingo e le mawhainga ko soale wil paelo e pa o le ale winga o le tala o le wakukuri e fia me se furu kolu mingi skala ngalango ko nga por kikileanga nga le wale limangi ki nga nga lo e fia me la ko ele nga se furu lima la ko nga le ngal kapenge ka mawai fa fe ya mi skala ngolango le la wakukuri o le winga la le fetu la utala a fa apea nei la a fa pengila ole aka ko wo ngila ile kulanga le fa pe mai okay ka ko onsa ia le tate vatu uma option ese ele o se unga le la ka ora le option le ia okay pu le ia la kuloko a wala le fa msingonga wai uma e fo ile mau kupe ole afa ia ai ole aka ko ro ia fa pe fia me fa ka ukainga pe la ka pengeka ma ko ngofo pe ma ko mo le majority of paki o a fungi mea la ka kalangoe ko o parmenge a wangi e expectinga mo ke yo o mai mea ngala ko faia wala ngol mea ngala ia ai ka waka ko o fast se ka wong ka ko ka king o la fsiti fa fe ia mingi skala ngola ka wanga ia e yo la ko finga mo la ko para winga Moinga la ka ko haru le mingi skala ngola ngoa ia ko fa la inga nga ka ko kai wo miskiu wala pe Wai ka kau ang kilo mamao. O fea mai ka ngapa e whai le malo. E le ma whai ko suru lima lenga la ko whainga le malo. Wala nga lenga, wa lema nga lua le swimming skangi. E lenga ke komiki parmenge. A la ko komiki. E lango lango i skangi. O le minga nga le lenga whea kula tala. O le matua maali o le tūlanga le ua tūla i mai. O au. E lua uia option ai o mea ngai e fai kali hai la tau mua o leo e whaakingi mele wa mai le wa mai fingaro fo fikalai fai ia kaure kingi na le wingo le tala ave le whaamasingonga lu i le mele walanga e o le foi au mai le kari kua a faualo e ala le la tau vaenga tono ele fa le tu la fonoina ele fa vaia le mele wo kurela ko so il lalo le la tu manatu ma le fa to fa la inga o la la ke fast e ui o le na ta o me la to nginga ngi kasi le mea ko fa ilo mer ko nginga nge mingi sky e ser mera wo kulanga ma wo se la ko paki a foi lo ko fa ko ke fiu ko ke fa lo fa e ka o mai ko me fa actions speak louder than your words ke lo mena no vai to me Lea at the least respect le ngor paki. Mal me nga le nga o kong. Nga o ko kongo o le lango. Mal le lango ko ka ko le nga nga. Ai va ko si sila ku Samoa. Makua i luango fie kwa ngi. Ya supporters. Kwa le ke supporters. O aula ia. O te le popole ke le ile ko e fo ile paroka. Le nga ilo ulangona o ko ke le yo ka ka yala ale ko yo mai.
Ele ko me mala ko. Ia. O te ilo foi. O le mea la ua ia la tō whaia kai mingei. E pe or kara kusi voi le eat, drink and be merry for tomorrow we are. We die. We die. Ioi. O le mea ngā la ua whaia le si. O ke mau ki ngoa ea ula uka maulanga ia ia le mea la ua iai. Pau ar mea le mako ingo o langa ia. I'm enjoying my ministerial, my last. Yeah, or ko inga di. Ya kara la wo fo yo fea nga. Kalo mai ilu ka ke o se me pape. O inga iru ole mea ko nganga la wo kopu. Me foi la wo punga ngi wa vai er kai mi ngai. Wa tu sia lo ingoa. Ele tusi ole ola. La le kusi ole ola. Le lisi le history o Samoa. La wo pipi ia. Minister for Agriculture and Fisheries for 9 months. Honorable. Ona me faku ole hale mea la ia ka ko arwa nga mea. Ai e peilan ofa ia tu. Ia jau. E lua we solution sol maka pura. Ta ilo sunga male sunga le loia. O solution. E fili ia la ko mua. Faia ia kaule kingi ko melenga fa. Ave le whamasingonga, se koe whaka o koe te kūlanga ole. Longa lua. Ole vanga mua ole option longa lua. Ko si sila mai le akalea. Koe vifo runga le akalea si sila mai Samoa. A tau si sila atu. A tau si sila mai e mumu uma, le langu lad fast. E le se langu rudi. E le se langu. Au ko si sila kunga i mingiska. Ia ua pa uli uma peo ua wha mamalu le vanga le la sponsor. Ia. Ole o whai ara kol mea ua ka o mai ka ngaka ma le whamsingonga. Ua ese lako vaenga. O ki kira foi kusirenga ave e whawalo i ole fast. E ese le da he dal fast, ese le da he lenga ava koe e whawalo. E whauringa mai ua lua o pusa do vai lo inga le pas o ese le da he dal vaenga le nga o ese le da he le nga ai fatura la utala o le la fa mai la to wi wa te le post fo nga la tinu u fa mai la to la fast ale wala vala ko o fu e ka o mai e se kupe ma sa o kupe la ku nga sa ri o fu mu well technically la fast la ele mi go utala o le mele ke akai wa e tati ia la ya o lo wala ngai le sa wa o lo ngi me ka miro mai e ke fa ko e o ya le si mingi skar ke le o si fa sa mo ele ngale le o tangata masuli foi ai fa la ukara ka ki e fie post mai lunga a malanga fo ele misi malanga su e kupi ala ele o fu ko ngi nga fa ka ko yo le fast la mu e ale lang e se langudi ole ale fai do le mon langudi pa wala lang we fa nga ko nga pa fa se oki o langudi ole la o te lang ona pe ola o tangia mai ai ke rola le manga yo le akalia ai si ngi ai e langudi uma ai kasi ale pai fe au e bia ka ngia mai nga power ka la fa yere ro loko okay well ka yo option mo mo langa le kasi la option ka mai ala option mo fucking okay awai le option nga le sai era ngo manga ko fucking inga ia fai se ai o le mele ko ma wangi ko kupu ma ia loa e Samoa maka ka umala le maro si anga o le mele ka o constitution le paki o le menga ringo mga fai o ke la mga fai fa pe e kaui masui o ke mga fa wow inga ia loa le ka o mal malo si o se fa vai se paki e me fai on fai se me o te au fo iai ya wia manku ia me ka o me sa o ia me ka o me manga ia le ai pe se ai le anga ile se me nga fai nga fa ser mu kura pe foringa mai wa le anga ole akarie ai ma le anga i luma fa fai ma meula le winga la utala tauna finish what you have started kau fa uma me sa ka wa makama le ale tulanga ye ina ia fai ma pine fa mau mo le anga i luma
e le koe fia anga se si ngai mea Mea whapea. whapengi. A whape whai ala se ko finga. Wha uma pea. Iang koe kure kai ngai. A rau mai an mele. O mai an mele makiri an mele. Aungi koe kupu malunga. Ia. E taua. E taua walanga e peno whatu. E le o toi mamau. Ia ale paruka kele le kumu. E tūlanga whaolo iai. Ma ole me foi la le la fa tu la utala le le atua. E taua mo le fia file nei fa fonga mai le tunu. Ole me la kupu. Ole kele o maka upu ia wai ole tausanga nei. Sa tau no pasi atu ai le tula fono fenga palota. Le mafai yon ka ku paro ka ku mangkuor mele ka o ko mai. O le uma mafai nga e paro ka ku fafo. Pe afa pe ke aru isa mo e fai lea. E fai o tulanga lima. Tulanga lima. Fingerprints. O le la na fa pa fala mai mor ka usanga ngai e ko e fa a to ai le teu wino le tula fono lea. Ona ele tau walu lo le isa mo e fai o fingerprints. Ai ole a e alu lava I officer kongesula, officer komisinga, au hai komisinga. Lono winga la e atangia mai. O ko ye fa long ofisili. Il va ngale. Ke le whai longa si. Ke le fa long ofisili. Ai ma fu mai fa long ofisili. Nangon mero ku mai le va fonga vale. E whai longa si fot kulanga le whanga swinga fo le al kula whanga fo le RTC 2020. Ia kasi nga. O ngā konga le wha kawir kana le alau. Wa kufa kasi friskia mai se marwhanga sa mai. O wa a kufa kasi ngir vaingala. O whain long pasi. O le mela na le la tu lai mai. Ia. Kusa le la mo o mia ai o le numera. Mai koe fo ia la utala li ataua. E toe fo ia la utala. I le mea sa o pisa kua i le amakanga. Le no whea tu no amata ia no pisa tu te inga fia me. Ai kere fo I kanga whaale fia mai ai. Ai mana tua no pisa tu lava le mea lea. E le I alanga se fia me I le road show. Ma fola mea ia. O ai nga alanga. O la auli. O le winga la utala. E le popole fia me pe are kaungu mea ia. That's the truth. E le popole e le kia fia me. Pe kaungu mea ia fola e la auli pe le kaungu. It's not her problem. E ilal mako fodil. Ya. O kere ke ngambe o menga me ala auli. Kongwa. A fo ilo ngale la atangia e taua le mele mo o tou au palota mo tatou. E taua mo le sia e kisi o paloka le la ko iva masinga. O le ale wingo la utala. O mea uma ia I o kousi sila. Le ngai le kakau it's unfair. Loku a inga o se kangaka. Ai le o ia le ngaku mai le leadership. E sa rau kala. Yeah. E unfair. Yes, it was promised by Laudi. And yet somebody else ruined it. Leanga o le whaaloalo ngā ave I ai. Ngai kok sir fia e koe kaua sainga ngā o ngā sami o wasila fia umari to tele. O le winga la utala. Samoa. A whaapea o lea e koke finga ngalo lava. E kurikuri maka ngau ma kurikuri maka ila auli yanga poro misi ia. It's understandable le ke kango e koe kuule ava ngore kanka. Esa. Yeah. It's a fair thing to do. Give him a chance. Ko ia ile ava ngoa. Leanga o ia kongu lava. Manisi o le vaenga la tou sa fatuina le manu lauti. Ma le wha moenga ma le angava. Angava kau. E ka kau foi la. Ma koe wha foi ai. E o mai e koe kali ala ko upu ngawhai ma kau kingonga. Leanga e whainga ka ke lenga uma e ngaua e kau le pua malafo. And yet, e eser kangaka lenga eva I lesi piko. Sause e ma au marie. E le yango fo ilanga ia. E le yango ile mea. Moi. Mai, e le eiso mga koe e se mera ka o le whapalanga power struggle. Le wo fai e fia me. A mes e alang ka koko e fia me. Langa iar kai. Or kai em fai ngonga patch up inga se mea. Em fai onga whaale se mea. Em fai onga kalepe se mea. O kulanga whakai kelo mea. E o ma kia longonga la kalepe lon mele. Ai koe malonga kia le ai. Ola o kiki o wha mau popo. Se mau popo. Ai skemi o luma. Ngō misi la iele. O lela ke mai kau ki. Pea kau
Ka fa le kongo le leadership le. Alea a ho mana tu o tatou no ni tatou o le kau ke polo o le tau te polo mamao. O le wingo le wa le vaunga ngana mo mere kiki. O tatou le polo mamao. Ai o fa maungianga. Ale nga sa ngo ai le ngo makua ya ale. Ale nga sa ngo ya ale. I will never trust your leadership ever. O le wingo e ala ama mai la tatou le la faila ka ko o le tatou te tu mamau atu ma tatou mai tau atu. Maka ngaka lea e sao fafai lalo le leadership of your me. A lea ua, kofia. A los furu le ngais. Len amata ma lua faa. Ya. Mangkua ongor koe faa pulangore, o le faa pulangore e sire ngā fua inga koe, ai o le mea mongia original nampa ia lua faa. Amaka mai luongo. Luono. Sa le lua faa. Le winga lao le tala. O lea lai io e uma, let's say, 20 plus. Vai pi manga, ia fai or kalanga. O lea io e uma le lua se furu monga kupu. Ma kou ke le koe wha kua inga lau ka inga. O le ala le wingo le tal. E le se se la ka kou kala. So this is where e korosi eile la inga o le mea kau wha leanga. Ma le mea ka ur kala ngoi issue. This is an issue. Le ia taua. Lenga o lea e ko kele fa mai soli. Ala wari ia makua la le ka kire o fa le anga sesi. It's an issue. Ya. Makauri foi. O le siko iwa le ka ore le siku. Le ako e sulima. Nga sangini mo mali mele. Yes. Masaro pe mola ba nga o nga fionga ya bala si sa abela nga kusi e ko ya beselo. A beselo sangile nga yo. A le si vaenga. Pe mola vele ingi e dengi. O longo wingala. O lai o ngo mea nga ofa ku ya lako. Ka vale mako kongi malaya. Ai la foi o le ngala ko le fa ko ngala fia me I ke ni ngai. Na o o mea wa ofa. Sire ka ko ave sa ona nganga. Na o lava ona oni mea wa ofa inatu. Ya, e peino te vai atu. E pule a re kama le ro makua ia I le fai ngoronga o la. E pule lava le fai pule. Tulo. E pule lava ia le fai ngoronga o langa ma le fai ngola na fai unga. Paule mea. E sa o ai sa nganga le nga sa ngoi ia fia mea ngai kongol palmenge. Ina ua fai fo ila na fa lo ma au. Ia la auli na ia fa mangalo ma fa fa mai. E pala le maa. Ai le pala le kala. Pe alu asu ka ngor va akele ai koe nga wai finga ngalo ila tou nei na ofa pe po le afo le tulanga ia ile amatanga e ola pe lo la tou fa langinga le e ola pe lo la tou fa langinga e ola fo ile taimi na ola tou to e fa la taina pe na ola tou to e sui ai le la tou loyalty nga il parti o le a ola pe le ngore kasinga la ngore ngoi pur nga asiaka kau kalaso e tau tatala so au mea na fai e kau ka kalapea a o fo ila il paro ka kele ai ele ko kumai o le mafua anga le ioi le o ko la ko le mafua anga le sauma le ko sa e fa tole wingo le o te le tai o na wa u se isa fai puli e fe mo wa inga fai unga e fainga kaya ke au tuloa e fainga kaya ya ke au pe afa pe o se mingiska e ke wa e manguia mai ro kofi ya le lo posso nga pe mingiska e abi o li kumalo fa o la bangi e mana tu o nei meio por kiki e parpala uma waile asisi e por kiki mama e o for ke mi liwa ngi o fai por kiki o le liu wale ngai wai pole ama le alefa fonga mai e ilo la to ana vale na fa pea e fiu wale wari ila e kau o mai makala I mai fainga le ami o kongu e malo sia makupi e malo sia makupi wala ngai o lo se e 4 milion fa ka 4 milion por o ke ki ma me nga fai o la pe ata mai ma fa pea mai e fiu wale wari I e ku le ila ami o kongu e malo sia makupi fa wo peka option wala ngai kasi ka option nga e ka nga luangi option o le lua o le foi fa wa fa uma me le ko foi paro kili ya nga
Whaangaro loa, focus ili whainga pāloka le la saungi. Male whaku, male aola koa, inga ia mangu mālo mai le, pāloka le la saungi. Onga mai lola ia le whakangu me ia, kau ke angi, le kau ke angi koa. O le tāua ia te au lei a taua o le whamasinonga, langa le wa utoe mane tua le mea lea. O le kāua, leanga a whakaape a whapea, ma o e whai mi paroka kele. E lei rola po i kongo e o ninga le right to the fast. O e tau mo mai. Leanga o lea lava, kasila ngā point tāua e tāua ile awe whamasinonga. Leanga a ongo sai o whapea mai, okay, o mai ngei laka ko mili. Control vai mako vai pe mako kan ku fa mai vai va uma nei la to fo itua. So who has the right in a fast La for marsi anga o fanga walanga le wole fese fo le wa va ku fa fango mai li mo fon fi kalai ia a fa foi la le o il famisinonga ai ia me le foi se marsi anga famisinonga ngamia ai a to fa lo to fale e finga waka mai ki leanga ki kele a seka. Oi ta mo mai. Tu sa le la fusu rungo le wili. Fa ka inga. A wala nga e no meleanga. Le o waka ka ngo e ka penga fa e paroka. Ai ko yo ko fusu e fa masingo ngai kuinga. Po ai le right to le wai e sa e moni lava e claim o le i le majority. Yes. Alanga o le o e se me wa ele o kau fia palming e longo winga so far legally pe afa pe taule tini ele to engatai so legally ya ola la ya la esa ola langa ola yilo lan to ma fo ele o faki ele o tulia ele o valid lenga me ma ele se me ura constitution it cannot be mocked, you know, a face constitution al paki ele ulangia o se mea e wha me melo iei i a members o paki, o se mea o iei pia o kupu me whapea. A whapela i lea mga i constitution. O i la o iei. A o la whamsingonga, o rusira ka whamsingonga, si a mengar ko whapai. Si kilo iei. Ia kea ula i o ka ua ngā leo, a alanka whakafuele leo la option muni ama la option sininga leanga. O li file muro a whakarikari si whinga paloka. Ai, o la kakangwala i lalo le support a kako supporters. O kako supporters e de FIFA inga le foi kama kako ia fale me a mi ko. Ai mese o lo kako ko la bango. E karkari e mai ba la usoso ia karkarangoma mo fa mela ko kala lungo pokala. O i kako ko se bango e fa ese me valea, ma se me fa valea. Ma se me ele kala fe ngai. E tahua tele. E matua tahua lava le vaenga lea ia o fo ia. Ave a se e kaure kingi. Pa kingi. A wale toi tu utala loa ina. A wala ngai pena nuta whai atu. E sili le fofo tu lou le vaonga ngana o e whao ngai e whai launga ma le au tula toa. E sili a le fofo ia o le whawhita uli po le po uele e vea ma papala. A whapeo lewa mai le tō wha. Walanga e rea sisi o ngau e ngau o ma inga ia kausir file mu. Yes, we want that. A la ukala la. E le mau hase file mu. Pe a o mai e o whapea. Ai uma e koe fo i e koe kau vā mai fast. Le sila vaenga. E uma ko orkai mingi. Wa amakanga kalia i e sui fou e koe ka mamoi. Ia, o le kasira ngā whi ngaunga kele le la whai. A wa a watu neisi e tau wala tu ia fia me ma whakikainga. Ma le tinu ma la kou lai o. A leu e la kou kanga. Ia a le fo e kuku oku le majority, ia la auri ma le majority o le paki me whapea atu. Le hai e le, ia, e le se me whapea ngai whai. Ola se wheke e ngā inga o le aku lai mai. Wala ngai le o mawhai a la ngā di fore koa e pūlea ronga loko. Ma wha ma vai. O le me mo ia i la vai aku. E fai paki fo le vanga le. O mere kupunge nga singa me foi le kau anga moli a koi. Ai folding mai. E fai paki le vanga le. Me fonga le ngale ke me ye kupo. O le matua i mana ia lava ia te au mai ia te au fo ia. O le fautuanga le leile le la avatua tau te iai. Wa le la ka karangoa ngi la ta mai aloa la le ia supporters.
la si kafe mai supporters ole vaenga le wo vai ai e loyal lava supporters ile vaenga fa up fai ma le na fa vaina e loyal lava ma e lango fa maongi se vanga mo supporters venga o mai lungo ko ngora ko ainga e so alanga ifo is supporters o mai ainga au foi ai e kur fa maongi e te mo mai ale se o te fa tu la utala aka ko fo inga ile mele wo kula mai wa makua kelle le supporters wo makua le au ama le lango inga fia me o le upu ka ukingoranga Amerika ia mele ngo ia ngei makulanga e nei tu te vai e runga social media au se talia o te langona foi ai o le faima leo ngitara ra Samoa iko kongu isi soka ko Samoa ngi usila foi la tobia e nala na o fai atu le tala lea ia ke aula ia ile fionga de sa fa piko mala vaenga ko ongo lea ua vai mai ua matua fa sia o mau ye kangaka to me okay o for fianga ngofo umil fast e fero lo eso nga ku pele cha pipi nga mo nga se ni pa ko o mai io e vingo la cala io Vai meu. Cafiola il papaki mo, ma volge fi. Ka ko. O lu te vai e tunga. O le amai e le si tatu wa. Ale nano ufa e tua. O lu te vai e tunga le tangata leo Solomon na ma vai au. O le amai e kanga kale i lungo tatu por kalame. O le leo. Anu ke vai ku ngole para o vale mai malang ko mingi le fai mai lunga. A le leo. Ele o sau se fake page oranga page Solomon na ma vai au. Ai vai e para o vale mai lunga ngo vai le vai. Fa fianga hongi ka vai o. Ese far ka bukang vai mai lunga nguku. Vai ya. O to se sila. El tau si sila o tau iai. Vai la se ia vatu kong ele le vatu nungar ko mingi le. So kong ave ile mai lunga. La ina no vatu fati tilo mai se ikirkiro Samoa. Ile o leo ia va ia le ka o malu malo. Ai le ia le se vatu pe ile tanto wa nga before le lunga ia le ka si o ikirkiro mai ai. Au te fatu nga ngana tanga te fai mai. Ale ma o le mai o leo kong jo ka kong. E kala ngoa mai aka isi male more menga leo. Ai tatou ia ile to ele se vatu. Antonu e fa sala ko ye longa ele la ko uma. Ma se ava ko ile ko inga. Wa tau fo na se vatu lunga. Lana ko mingi nga va ko ke defia faita wa ele vatu lunga kilo mai. Wa tasile na va nga lo ko pusamo. Wa sa sala ka kai mo upu son kala fo. Yes. Matua sa sala e tangata i vaenga whapea. Ai le leila le vatua i lunga o le. I ka ko ia ko inga ko mingi whapengi. E le wali le ongo i longa ia whai ai. Talo whai ona mātua. Talo whai ona mātua. Na iona tei. Tua whawhine. Tua rua mare whanau. Ka mamar kinga. Ai, o te loanga lai unga sa sooi mare poha e sesi o karinga wai. Ele tūlanga o kere hango kere ko minga ai se vaenga o lai fenga ruenga inga ruenga malo o ko si silala ka malaya le lau fa ia ingel makanga ruenga ia ele o lango lango malo mai lango lango to foi mai la utala mar man na yo vaenga le te fa so ai o ai pen o fa yatu o le au lango aia o makua I furisa ia o I ai se meu ke fa fe kai ai le stand supporters now o ke le tolerating ale nganga o ke le ioe I nganga lau vali ta tia tu o lalo foi e vatu I la to uma supporters el fast ya fa ngale nganga le lei me tu langa momoli e sai ai o le vanga le te fia vatu le atu o I o ke lo ai o supporters el fast they stood and stand for the truth nothing but the truth ele o fi vai me pio ele o fi vai kai inga leanga yes ke lo menga ai se me manguia lo loto o te fa fetai o la ko ke ngau e sa ili le
Ami ko. Mai foi la po le ale pele I fea o le kamai kai pāle mia. E pele a oe as long as you do the right thing. Yeah. O ile ala ingo ufa yaku. HRPP supporters cannot and can never do that. Yeah. They will always stand by kuila epa no matter what. Yeah. Pe mga awa kuila epa le ako kofu le auku e ko kofu umai. Turou. Pe mga nga ofo yali mongi o le ako kofu I fea e ko kofu umai. Moi. Mai ka kena whamsingo inga I whainka lei ia la ko ngi inga la ko mea lo whai whafo aku. O le lako service le ma lako le ka ki karango ia ma le ka ki karango ia. Ka ki le o kea po angi lako mea whai kua e ling mea nga e o ia ka karango. Ar kaimi lawe se ei a lako o nganga. I ko kongo lako kofi minskapo ko whai pule. O ngara le ka ki o anga ia. Ia. A fo ile winga na le no fetula o jala le atawa. E lango le atunu o I o ki whawhekai ai. Ua anta mamai Samoa. Wow. Wa makua I aka mamai. E o maili si awari e laule valea o Samoa. O la kounga e valea. E siri aku. A fo le valea. Wale koe se ekia Samoa ingi kou fong pau pulu. Wale koe se ekia Samoa ingi kou fong pau vodka le whaingu waile. Wai oisi whai pule. E o whai mea ngai kei me o paroka. E o avatu niu voka ma meo me whaingale. Mo pia. Whaonga ngā I kaure lea. Ma kau kua ngā paroka. Wale se kia fo ingi lako Wale koe se. Ia wale se ekia. Io pusu mali. O lea ua pālota tangata mo le manuia o latou ainga. Lea le winga le no whatura utala lea. Vai fo ilan tātou iai. Ngā lango umā lea kungu. Inga ua filifili me fo ifia me. Ele ia se fisiringia se si wa. I'm telling you the truth le ataua. Ko akele supporters ele ifia fia. Moi. O kele. Ai ngā lolo lava. Mau fiufia manu ngase. O ngā e respect se isau. Se isau la a vea ia makanga ke la nganga fa mau. Mai wa aver ka ko fa ko kuanga il paki. Mala ko fifilinga ngafai. Lilo manatu walanga linka ku scanner fo ile le scan ai pe x-ray ia ile loko por me ke traitor. Ka kiri o fo isu ngi background pangi me se mangi nganga sa ikua. Pa wa me aver ka fa ko kuanga kai il paki. Mala ko fifilinga. Wa le ngala ko fifilia fia me. Le winga la tatala. Wa aila ia ile me ta o sa o lo focus. Wa I fo ia nga ka wa iro ka ko ala lo le atua. Ia sa o lo focus au supporters foi. Fa fekai ai se me o e fa fetai to il proclame. Fa fekai o le ko ke lango sa ilinga o la mi ko. O le case le atu au. Le ai se fast worldwide. E le manga o e vangi le mele. O le mele le ke fango ngoa ia fia me. Ele kea il finga ngalo kangaka. Ele kea ele ango supporters because ele feelinga ngaia. Le ataua, I'm honest. She will never feel our feelings. El ngake le la ngonga inga. Because ele o se mea ngā sisinga ke le iso ngafu. E ngake le I earninga. E la whakura o kala o kaka whai pisingisi. Wa leva au kele au pisingisi. E po le a se ngā ruenga ngā wailo wafu. Mea umanga e sacrifice. You went through shame. You walked the walk of shame ma mea uma. Just to build up le pisingisi. Ai uma e ngau filifili le CEO ma le pure sili. Ai alakur ka ngaka ka whao eva lau whau maru. A vakuro e kaungu ua. E ki sao whai mai kua. A eva ai mai le kawhiri sau ngoa mara so ngā whai o le pisingisi. E la ngonga I lo lokor ki ngā. E sa rauka. Moi. Ai po lea lavalanga ngai ipe o lea la vai. E songa kawhiri a fia kuri a lea kuri. A si I rungar kau o mea si. A pa u ilalo pa u. A fia kuri kaka kuri. A fia kuri le winga ngā laukala. Wa pe a sang kampangi al kampangi alis. A le ke va ai ma lo loko makua I ngausia. Ma fo isia. E ngake le I la ngonga I le ki ngā. Ora kai mingi e re aroka o ukere o wile pole ya ukala faile a tau tele fai fo se fa sau sili tu lo. Moi. Moi e kukusa fa kulanga ngal malo fa kulanga mo kampangi. Sa o mea kulanga pule ko mo kampangi.
A mga kuri sa staff. O kere kango kuri. O ke warninga kasi lua koru a fai so o ke ro kango la pule. O loko o elo mga ko kango kuli ya asia kamaranga. O kele mea ma leo ba ko. Ka kango e. E wa pe pule fakari. Ka ko kango kaya. E fo la pule kango e lungo. O le pule pole city. Ka la kuri. Ale mele ansa po nga ye le malo a poko ai kuri pe ala ngai kampangi. O mela nga ke mamra mai. Ma ke le lenga fo ipe makai se kula fongo fa ko a pilie e minska ngai ma Man tu la to e pili minsta. ya ma sui fa pule fo. La wo ko e pili le winga na le te fai tu ai. Ua matua I la pe lava. Lo na tula I mai. O le mafua mai. E musu e loke re keisle o se le atu au. Ke lo ka singem ka opu kula I mai le fast la ka ela out. O fa on ka opu le. Le na tonu. Langa o mele le mga o ikanga. A foi lo te fatu le a tau ai le o popole le fa kamilonga le fa kamilo mai muni ngi. O loko o mai o kanga kala le ke fa ya ko le sa ia sa Australia. Mai o wi o no le o America tu langa te mitono le maliu se utama. Ai nga o sau la malanga mua nga o sau uma maloko umo o communities ke yang o nga fea. O le fesilia le ana I matua. Ngai kanga makua. Sia tala ele me o tupu ile maliu se tamititi le. Vai. O le ala fia momori aku ile pale mia. Ai sau da kali le pale mia. So ia ko ke whanongo longo kala I rungo le social media. O ke whango ngoronga o ngor kali o mga upule o whaingo fia ia. E ma whai, you know, e o aia ka kore ko ke o whao ka kiro me kong whai. A wako nga kai whafo. Wha me ila kou ia. Pon mele whai whong whakalai. Wha me inga ia. Ai a wako ia, e ka kai whaia ngā luenga, ma su e ia mawar ka kare. A fo ila leta te whai atu. Whai su e suenga, a whai ngai su e suenga, mangisi mea, ia ala vetu bera utala. A le nga whakia, le ofisa whamsingo. O ofisa whamsingo nga le whai la le whaateta inga. Wa fia ngi kupe walu I whamsingo palangi e wak. Ia. Wa fia ngi kupe mwhainga e wak. A o kako woi e ngā mea. O kako whai aku wai aua. O aua whai mamausa ngai ko inga. O ko inga wa retiring e New Zealand. Ia. Ele maua loa, ele mawhai loa e kako ofisa whamsingo nga pe o le angi ngi maka upu kekele. Le whai ngā waku whamsingo I whafo. Me ale le whai ngā malo. Le ngā waku whamsingo I whafo. Ai se ala le mea a whai o keisa o kou. O ka ngaka kau o loa, ngā kou fia le, a waku whamasingo I whafo e wako I kupe. Ai whai le maliu o sika mai kiki lea. Ai kou mumusu e waku. Hawa I ka kou le whai longa ka ngaka. Winga ngā lea leina o whai atu. Te leo le whesilingia le teita inga le leadership a fia me. Te lea ia. Ia o kere fia oa o manatu maisi tangata malatu tala I le langona wha matua I whanau. Kere fia karangoa u ngā mea. Ai tato stick pe langonga o loka I ka I alofa I laku. O le whesiri la. O la kou mumusu wa o le si mele le kai fia me ia la auri fa mora involved for case le. Rale involved whafe. Oh my good boy. O le tāua la Samoa ai se vaenga I ka kaunga na toi feliu liu I le tō whāru tātou watu nuu mai la tau o le a tātou wanga vaa malava I le pāroka. Kako wo. Wa laki alo o la kukopera o li skala I Samoa. Iyo. Wa le la ka pāroka kwa ilo ingi. Ayaila se vaenga Samoa e tatau o na tātou toi filifilia ai ma o kere whaiaku o ta kere o whaiaku o a mea o se peo se whaiku au ia la audi. Ai se mea o ke koe fia kurikuri ai la audi. I will love koe kurikuri ka ngaka lea. Pe a whai koe kūrai. Ma o ke manga o e ngang o manga o koe o mai e koe masau ia. Se I whai la pe mo I mwhaingonga se ia lea alea. This is why o ke manga o ai. Lea nga o au upu e ka ua mi o kongoi oe. O au upu foi. E ka usala inga hai oe o kalangar kuspai. Ma langa mang maro fo nga. Wha mo ka upu le langa ka upu le o le issue of supporters. Mana tua la. O le maka upu lea. Sau were mo le mauar kama lea. Mauai mali mongi lea. Mauai mali la ai ngā aisa mali mongi. Mana tua o le te leo lea au le me lea. Walanga ili tangata na whai mai e te au lei ataua.
e le tanga tana fa mai e tia e se tasi o lo ia na tango fia le mata upule le kaimi ele i pa ke le mai ele i sausa mi lungo te ia fa mai o le tala le lo ia sa ia tango fia le faila le inga ua maka mai le kaimi le wasa wesa mueru lungo le media fa mai le sauno anga lo ia anga fa angaka le mori mau o Sam ele kaimi nga or ka vale ma le hit and run ele vesi kele ai nga o loa le mori mau o Samuelu le aisa bebe hiro sau ai ma le kanga ka vale inga le alala le o fefe wai lono winga le a tawa dangia mai e malo losi kanga ka ye runga le aisa yes o le pinga o la ukala le o fa ku fa pia ana na o le hit and run no attachment to any other criminal activities wa leva nga alu kanga kale o li kulo pa fa o li mongi wa kusa mar moni mau po ai lava se mangu wa leva nga o faisek fa ko esenga so ale pule se o sa mo o le wa leva se mangu fo wo mai le ainga le publicly ma fa pe mai ia fa umalo le me wa mato fa mangalo o le wa o mai si te mali i masiona fa tu o le ale ta uolo ni swafa ona o puipuinga wala ngai pure le ainga ia a loko fa ala le ainga ia fa ingi churches ma me fa penga ale ai withdrawn se mangue uma ai o nga saulo i lunga Sam le fa amukanga i le pato le aka ai o le lunga mo ko fi o i fo yo o ri mongi fai mala ainga isa va tur fa fonga le tunu le fa mai Samuelu e ula ia ai kui ia limong wa esa o le ya oi wala nga o hit and run ele o se fashukanga It's an accident. Ole fal ya ol me kupu fa fuse ele se me fu foinga so ele kele la pa wa me fa ma ole fa ko ese ma fa mangalo ma ka ule la se fa sala nga mai ia ele kiki anga pa ilo le isa marfanga o nga le wo fe wai a asalo mo me sila ku lo marka ko kai fia me fa sanga ku lo la se ile ai ki kiro ku boy ole ku mai ole e au mai lunga ile au matu iwe e au mai lunga kama matu makenge matu fa pe a se ila melia e kere kanga kai afi ma friends au best friends more than fa ko fo e afi mangisi kanga ka ro sa fa ko kong e ongo afi mangi mingiska e ongo afi mangi fai puli mo cousins fa ko ongo afie mangi cousins, family members and so on and so on. Afa ile te fai atu. O le mafu angalanga ngale se ia iloa. Ai ka ma fai loa e lomi fangi wale ale se sila lang sa wanga nga fai lang press conference. O leva no fai la aulie e au le fai kusa ai kango ko e rephrase. O leva ngo va ko le lele au fu al pis ai meia. Au pis ai meia. Lang fai lang karanga. Lela ua matua I tau mawhai o male la tau ia a fia I criminal activity le man le ua kau mawhai o malava e whai se mea e ka awhi so ua o mai ai ali mongi se whai sa ukala lea tolo sa mo o wa vai e tunga ko mor kiripi ngare whainga mai ngā urgaka lela le ingo whai kurgaka le o Tamapua Victor e ali fo mua e maka e por kalame le fai ali mongi ma oi foi maka e mission ko rua masi la fana u tulo e nano ko lo wa fe longa ainga ngang o fai aku a wa e kasi se fasi fai u pori mongi ngo foroka pe marki vi ele manga e fa rongo lang fanga au ke lo ala por kalame e u malele ya ru mal repeat mal replay o maka o lango fungo full maka mai analyze lele ya maka ba foi o tele ngutu pua o tele lau vale o tele fai pona mahalo fu personal ai nga sen mai la kaka o ingo va ko fai pulele o ke longa e sa o kala le e sa fai pulele no o le hia se le ko o te ngona la e fa mongia kala ya e sa e kui e ngango fai aku wo o kau se fai pule pe se nguko se fafinge e alu le so e nga kala male lau ponga mai runga pro kala melea fatu le fainga mai ngala wa
Le la se yo fa sanga ku ye o le te fia ata anga fa apea e kusa yo le mori maule anga sa Samuel o e anga mari wai ku au anga fa apea nga e aru faile melenga e fa ye sio kinga o le ave fa aifo le ia konga karula me valele nga fa mana tua la wa uno fo uma male ata mele wa anga mela la lo me ya ule ata e ma se me fa vaia o kala uma nga fa ye la ko lava fake pages o ana mata ifale o ana lau me mei o ana uma na mea o mea uma tala i lunga ole loto leanga mali loto utinga a le la ufaiak na matua i mau waile i ekele as ko inga le uko ngisula i nge yakaku o le i ekele a parusa lui nga avifo i foi ki nga oli mong ma fa ai foi o ele o maliusi o ke ronga ke sira fia le la ona ola na mea valea na ru faile to olua o le loia le mai vai ka ko ye ma ko ia ru faile mea valea tatala le ie fa ali yo na tu ia vai ka ko ye wa ka ua yo le failo atu lai le tunu wa fia sa we fia lo pong ale bo fa ko wa ila na mea valea na faile to olua o le upu no fa na to titi a fana le tamalo fefelo o matua i pele si tangi roi sion tina ave wai mafana fana le mafutanga matua ave loa sion ki nga fa ko kuli wa leva ngofo lunga wai mau lunga fa longo fa mitalanga mai na e tanga ia la tau te fenga ngane mo leva nga maf ngofo mai le ko lu o si kenge le nga si fine le na lu fa yana me valea ia maka mai po le ane me a fa e fielo mangar fielo me o limongi pai mare ia ko or kalanga ila wan wa tultina o limoni tau wa tula to o tina ole ole o si ta beta wala o mali le ngar ko lu le non to lu le fa me vale ale rile e la ku ka wa ku finge ka ku la to atuli mai le tina o limoni pu lo le e tonga la ku ka su e ngai alu lo e lunga o ke ngia lang kama ma fa ye ke le alofa o la le o le kalinga ngari ia kamare ka fa ngoyor kamma o le talinan tali el tamma o le amali ngai lo ko o ekinga a o le linga ngo manga o se mangu o le ko ye se mangu ele ko marmaro ai se farfongo wale vanga pepe se la o silang ya o le winga la lautal e na no foi o te o foi lo fia sau e te fia lau pona ma e fia fai mai na mea a le foi ngo ma war kala o le ia nga o le ia ke le lava nga si kongisula le kongisula ya mako nga ava ko fai foi si o ki nga ka fa manga lo lau menga fai ya vai la o ia ile mele lu te fai tuai o le tangata e matua pala maula leanga ai sau fai mai le ngutua i tangata ele sa o kala po se me foi le o ke ai il mele o kupu ai le mele mangi ke lo kingo o le ever kinga yes o le fa ngar kinga ke le me foi ngo foi nga me si le ola o ke polo ya o me nga fai a foi lo te fa tu tele le tu tala ai pala ai o le me tonu ale ta o tanga tai pala ai le no te fa ya tu fa pia ia la wa la fa pe ai e ka fili sa ngo solo o lo so nga makaukia a le la o foi tu ya te oi a fa fonga tu tanga tana I foto ele tina ina ia mangalo la me valea na tau fai anga o oi ia sa fa finge fa nga men mapung ia nga fa nga o mapung ia ma kakalo ile akua po o mangalo o manga me nga fa ia rango la tala la wai o me no foi o utele alo le tatola o tangata ia na fa matalaina mai atia o wo mamai ale alimo ia la ia so po ia wo mamai ngai o wo mamai a wo mamai lava ia na fa matalaina mai lo mai mai ma lo ma mio valea ma me safa ia o ko fa ai alu ave everything I fight for po lo le konga ia le na mela le te vet e te fiu e fine fault ia e te fiu la vai faina tala manama o mea ko e amakaringi ka usanga
paula utala mala utatalo to e fatu nisi telefou ana kana le akawa se walava nga me o lau me mala walava nga me o mo fa ku pasianga me fakungisi me fou fai mai nisi tala leanga steli mai nisi me fou Tia inga mea o saungi ko paluka mo le wo fa yatu le wo fa tu fa fou mai ko kala leanga si mai wa pasia so nga kala ku ke la lau mai a una me o pasia fa fou mai ko kala fa fou nisi tala leanga we condition la Africa vale ya to fa fou mai wa leva na leanga na Toyota de mini wo tona feo ai mai mo meo Suburban ma meu a ka vale le pisa vai ya ai nga lu va ai le ta vale wala nga tango ile mo mau Samuel ai si sila o ile mo mau Samuel na umar ma fa tal no ngam Samuel live man ko nga umoro ko ngi kia li mongi makarangoa o ko fe ko la kala ma tala no ale nga makarie nga akama ya akama jole ya va feri wa ngofo hori ma o fa turo la ia vai sau e fa pura la kala wa me mo força vile para ai ele sau ngor pokalami na uma lea o le sau o ko kangoro ko contact ngu il ngu mela le mata no mesem o kangoro ko contact ma ke kala ngom Samuel ile asolea ele vanga makarangoa la ngofo o ile ai pe yo sona pe la ngofo son ko fingi o fo mitalan tu le vanga ele vanga makarangoa ai te o fa longa tunga o la ufa amerika la leva la au mai le ko fingo Samuel ya Samuel ba ile leo nga wa ku ya ke ale wo mokuron mane makarangoa nga ngaso usala wa por me o ka la fi Samuel muri ane pe o le asolo na lua ena so o ino to mo faya si ka ko ku ma wo le ma ko so ka ngam Samuel na mi ala na ma fa so le o ila nga ko e fa makala a ko ma yar kamalea ngo kangoro le fa ya ofisili o ke le ofisili ngia ilungo por kalame ai sa ofisili ai lo le mela le o ke fia akai ka ka o limo e fai pule le ali ato o le melo ke fia akai olonga fai mai e valea Samuel man ko fa mai ngai ka mangala ko fa valea ai ore upomongi ya pe a ufu fa makalanga menga e Samuel ya kia u makarangoanga not on air ala ngale wo fa makala ko ke o le ka nga pisa mai fa mai e valea Samuel ala nga kere o pisa mai le fa valea nga o ye Samuel ya ne ho vai ko e ka fai kala mai ma o le fa wala nga e ngo kupul menga e ngo kupul le mang ye fa kali por ke ai ke lo nga fa valea Samuel io ai fa valea ko ama foi lo te fai atu ai le la e o so mai lau mai a mea ma fai mai ai ku so re kala le ang fa makala Samuel ya kia ma me umai ku so la ye ko kongor kala nga le fa le pa yo po mo Samuel ya le rira o limo o le alpom le ngaru mo ala mi ta mai le se furu afe ku sa fa pe se furu afe nga au mai ai sa Samuel fai ko nga leiva leiva afe mo so Paul le afe yo ko sa le wa man ko kai minga la fresh ko sa fa mai Samuel o termina la ma ko fresh ale ila bo ke i limong bo ke i limong i longa waku fa ma kala sa o ia le nga ile po le melenga na via le na ma wale tala vo ile le nga fa ia ipenga ka uanga pisa sesi so and so bla o melanga alu le Samuel fa ka ungi fo ouro long ko ro fa ngar kupi ile iva fela kami Samuel wo uma ko e foi mai Samuel ko e pa ia ile spom ko fa vale fo o uma nga foi Samuel o fiso le e pa ko fa sa mo lo pom le ko fa vale le nga uma foi ia ru Samuel o adu Samuel mar kupi le lima le nga ka o le mo mau o le la kunga longa kolu Samuel ko e pare pomu ia ai la kuwa ilo e limo Kusela la kuwa le ise bank o bankrupt le bank ai la kusana ngana kunga fa kodu ai la kunga wa ilo mane tua mai
La koe kuri makai. La koe kuri makai le menenga fisili ali the magic question. E mai fa fonga mai fia mer kai mingi. Wala nga o ia la refuse believe le mena. Ai longo nga mala a ko le story o le mea. Mangkua mai le keyword mua li mongi. Nga e ka ua isis. Le la firo inga mua. Fa mai lor kala sem. La for kala sem nga fa ing. Le ai sesi. Ai nei lo. O la de office o leo. O manga ave alo. O manga ai ku so de kai minga le fresh le maka upu. O ka mo o e tau mo mo. Se nga ngo fo yaku o karu le melia. Le nga o le nge ia fa yaku. Eika the reason why ya lenga de fie kia. Because he knows that I'm heading in finding the truth. Me nga lenga de fie li mongia. Me foi ngai le fie mai lenga upo o longa brother in law la o mo wa fa ya va o mo le uso kengi. E feika because I'm heading towards the truth. I'm already there. Le langa la kurosa mueru sa umrei va fi. Fa bare mo nga. Fa bare mo nga. Fa bare longa lua fia. Lima fe a. Lima. Mangkor kai mianga. La pili va ya according to Samuel's version. La pili va di mong. Ele out and about the color. Ele yo o lo viso leo. E koe kamia kula sa mele la kunga long kodu koe pasi spom. Silima fe. Ai ala. Already va ve made official leo. Already va ve made award I nga handling the case momo. Pe ya lo fa so kai man ko fo ilang fa Samuelu nga show ko number plate. I lo ala award I ka vale limo. Nga ka ngara ko lo. Se o sa mo ele se skeke o ska mai. O la fo e fa de ko fo isi fe ya limo. La le mena na ngara kupu. Fa ko so le ele ka wari la saura saru ai fo ia ke manga o fa makala uma ko la va yanga. Lo ke fa ko wa longo winga la le fo fa se ele pa fo inga ko fo me ia o le ske fo ngi mal le lo me ia longo winga ngai fo le lo ia fa se ali mo. A fo ilo te kusala e tangia mai. E tangia mai le story o le mea. E om kala nga Samuel. Kusa erua kulanga na kungaronga korua ko e pasi se lengi. E la ko ilo e wa kusa wala ku. Wa le ma warunga langa long kama mafa. A wa drop ilalo. Kusa la ku already lo e master. Ona official le mea. Kusa la o le la fai pomo o le vanga fa ko ai long io le la fai pomo o le vanga o Samuel ma ko la so le poco mo ya Samuel so pale poco mo ko poco ai si sira la we vai le vala o kupi Iva Lima Corsela Okay, mi kom fiu, mi la kom ko fa so se me o le se me. Wa sila oi Wa sila oi, wa pe fa kako. Si kako I uma mai meu pepelo ila aso. A kama mama fa ku re me kama si pai gengi. Ko di uma ina wa o kero o ele. Ele wa ke di pe. Sa wa o. Ai ku re ia kama si pai gengi. E sa wa si pai. Me va se ia aru falawa wa kai mi le o kero nkupe nga o pa pangi on me ai lo mga nkupe kai mi nga la ke fa fai ka ke nga ngau po le ane sauro nga luar si pai le si aso la se karar ke pang popo aru pang popo ai nga e mau lo se fa kala ele o ele ku re o le ku re la ro ai ku re mai ora kai mi ko sauro ko ruai o la karar ke fa mai o la mga eva kung he espolka ai kung ko de preparo pa sa vai preparo pa alu ai do la skala Samuel ngo la skala Samuel ngo kusia nga pomu ya o ile nga bai lo fonga ama le ko bai ku sa la ku ronga ko ru ai fa PSM la ko uafi ku so la fele nga ku ku sa ma ko la fa pe la lu nga le levo la lu sa me fa ai ai ke worry ele o lo nisi nga wa between you and me ai la kula sem la ku ngorong ko wai lo li mongi wo de fa ku ko inga lang kama wai ku so wai lo sa ai ni mongi yo de fa nga we de di ku sa la ku already also fa I waka wo fa ka kala mai de official leo waka uma ya Samuel o ya li mongi tori e ka kale wo sa wi I lo ngo mai oi ma ko la le na pi ke I lo ma master inga fa pe
oi Ola kama mo ia. ola alenga fama ia makuala o kai mi foi nga la foi e ku sei le i filongia le story so kai minga la fresh la pure o ngala ngalongo ke ilo marka maro rims o rims fo ia ke ilo ma rims fo pe o ngau le iva ngau le lima ale ala o le vanga ilo o ko e la kulo ma sam longa lua longa koru drop man me koru se la ko se ia fe fo ave ia ingar koru se la ma ave ilo ma fanga ele mori maulia ave ilo ma fanga ma fai kusa o mela le la kup wa le la aka karango le la ikulanga fo ile le la aka karango fa masta o oir godfather ale la karango fa masta wa la nga ngai fai mela na fiki ma ke a ko eli mai ka mingi o le mela o la ia ula ia wa pise ka ki fanga le mere ma fo fo ngo masta Kusa le fa ka. kusa la ku no me sen wa sa fa i mai lo ma masta urupu o makua i fa ngo ai ku pe wan a pe lo ma masta la testing oi o e mo mai la testing la fainga la se mea e worsak i lungo le mele nga e loa o le mele sa e loa nga o le hit and run e o se mea ngo waru so asa wa a le la testing oi a wa a happen sa o nga e ngungu ya le mea nga e loa o ngofo fo i mau ulo ua le mele la just ku ulo i marifanga alu lo la pingi me vai ka ko ye Kusela le o mo fa ba le Samuelu ia limbs. Ale la ka ngo limbs fa ba le Samuel. Ia. E le fali me le fali me le lo ngo ku pa. na kongwa ka fai ka pung Le ka wa manga ku. se yo man ko le waka karango le waka karango lu ngole levo fa master ma godfather kusala le la ka fai se me la ka pung ku ya Ka pungeli singu ko le ka pungeli ko le. a heu so kunga e advance we Samuel lu le fanga ora service Ela ku le manga FBI kamano. e kule ya ku me ya me fa pa a ver fanga kusa ver drop por kupi ko se la Manga ko Samuel. ko sa ve pesa mo Ele wefle. ya la esa uma Masalo anga pau e singa lusu lo Afrika media. O ke masalo e fainga kala vão fa se fa yung. yeah maybe ba yo le wata tala no o ta ua ma fo ma me uma according for ile me fa so me le so ya ga a leo ke fa kula ukala awa ana ava ko se la mo fanga fa pero Samuel oh Inga kile me. o soro a ko a wele ko vai ko mo fanga ele no ve uma kakala ya ja mo fa saranga oki ani ala a ngare ko se la ko se instead o le ala ku ai va ai kanga ka anga me ka fa ku ke akai ile lau vale o ori ia Samuel ai le ore makua i ungi veske o mafofo na nga ava ku ar korse lau male fanga anga alu o sem ele o maliero nga loko mele nga unga u le korse lau le Fa se ka korse lo ka la ku ro me sem maru ku de la ko ku le fanga fa la vai la kupe. ya alo ku le fanga ai ko mo mai manga me kai mo faier ka malo sem le mea alo ko ku le fanga i o mo mai manga me ya anu ro ka u ya la auri nga ku di mai auri o tar fitu wala va foi le proclame le vanga na via wa sina wa ma fuanga wa fe i ka kala i o wa ango i le story lo kingo fo ma fa makala uma me Samuel e availa por foi la umuri mau maka upule ana me ku fa fika yai wa fi wa le au ko vale yenga unga va ko usa mo ke la ku ke ka ko filo e lungo su Mo fans to be continue langa o mo ma kai. Ango manga o asi mai uma ia me ia fa longo ia ka ko fans. I me ara kama. Me langa lo ke fa koi. So ye ke fia lau ai valea. Ulo. E ke fia lau ai valea. Nga ir ka nga po mu ya. Tau longa por kala me le tau ya ele vai ona fiafi. O tanto wa tusi lulu. Na no to evatua. Sei ko fa mangi ngor va vala le. Yeah. Le nga le wo va ya tu meli mai mari to tele o tato wia le na to o to wo fo lava mo o to. Ya sei to e fa ya tu la tala. Se ivanga na aina inisio fale o lo o fai mamato sponsors.
ia mafa afengane ngale ai manisi o company le ngata fo ileo na inisi o mafutanga e va la latere so tanga ma le tauta ia e ma asiata ia ai me se ama futanga fo i fast supporters on oilan tola na tulo e mafaina o ma to vatua la tele fa maruru ko ilo fingalo a fa pe o nga o engia o lo wa io loto maliena e io ia pula i fai matasu ama ma le to tele ma sunga to fa ya lio e vatuni au tusi ia malia le haru pela o e ku ria kusinga le ngol mele le tupu tulo e tati alo fatu ai e ile me o unfair la ki mele le nga lo walo to maliena na na e vatu au tusi e lima sfuru ia io e ma tu mai foi o le tanto por kalame ia e tatu sponsor se lango sua ma lango ina ai fa pe o le la me mai ngai ku ma e fa pe fo ile le la vatu fa pe la ngota sia uma ya tatu le malia feno to fina ngalo o le tatu tusi lulua ia mo nei au kilani le mo nei i nei official Blue TV ko vi fo ngorka ko address fa mo le lava 28D Lambie Drive e ta ua manga le ale taua langa i pe mai isi o tangata e meli mai tua tauta ia e mala o page ai wo uanga le anga atu le ai malia mai le anga a ukakalala le vaenga ngalo winga over lua se lau ka ko umaia o tauia le na tou tapa tusi lulu ia ai malia mai kure pe o kusinga e alua na na wai mai yo ye vatu ai na paua yo vaenga o lo te lo e o lai fa tau wai tusi mo mele pone au Italia o tui vasa Elvis Molly nai maua le tusi ngai ke maua le Facebook wa te lo nai tu te mata uma private message tui vasa o le lona lua o lai maua ina ia le fionga le tai fono o le fast supporters ai ngor kai fongo lava ia le fionga ia le malu nai maua ia le malu e te lo o to mele pongi ko ke sila fia un marco kai fongo wa te lo to nai tu te tau le fisiri mai te nai tu te sila fia o te le o maua le lei po o maua il fale o loa o le Pacific Link ale se uso le fionga fa muina yone I will have to to e fa maonia mai le fionga fa muina po o maua ina mo ila jowi mele pone mo Brisbane au se talia fa so ta ile fionga ile te fono ia tapuala fa so ta ile fionga te fono ia tapuala mo o tanto Brisbane Australia nga te foile o le tofine Anastasia le to te sila mai fo ilunga fa so ta ile to e nai Brisbane Australia na pauna tanga te lola la te tu le ina pe e ye foile informations ile fa to wino tu silulu mo tanto Brisbane Australia o sini Australia e ile ngoa na tu ina mai se mo to sia ki na mai le tofine ya lise mai sa mo ia le swafa ilan tau la lau te whaatau wina i sini Australia. But I promise, se umali porokalame, ona o toe au maia umaleo ilan tau ia, ona posta tu le lunga le page tatu tau te iai. Tau te sila iai. Le la vatu umaile lisio ilan tau ma la tau numera. Mo Alaska, o le tofa ia sa fotu la fai Roman Welese. To fire sa futu la fai ma le committee fo le fionga ia to malantai committee fo ia ila to Alaska mo to Alaska ia la to sila fial to committee e ila u to ala lo fi avatu le mele o le manga ia o le fa kaua o la kusi le menga ke ngofo ai le ia taua la nga isi e ngofo i ngiusila ai whakau Samoa a le la kau mai o ko mai ha tupe ave Samoa le ai no ele fa pe mu kusi Samoa ai moanga kusi e ngei e kusa foi kau e tu sa le lava e rona visu e no tupe ai faile me fa ngofi fa kau ala kusi location ngai ki ngofo ai e fa ngofi fo wala ngai fo isi e fa tula utala to tele isi o ko Amerika ka ko usila le fa kau kusi Samoa la tu watu la awai le ala foi la na le lenga ko kangi sa mai ngai kanga kama ko komiki o ngorkele o to le la to fa to tu si fu tele por kala me la fai mai sa mo me o la tu ala lo mal loto mama fa ka war ku sia kanga ka ye me ngai ai se ivanga na ai o lai ke fa ka wa mo lo ai ngai sa mo
nga manga ia le fatu fa e avoid tai le ke le ko spisi ma le meole ona ngasu e wala nga istanga talo fo meja pe po ma wa i tu sila fa tau pai mala fai ma e kasi akusi o kusi nga mai o tusi fo le na mai ele e kasi male au ngova nga mane mo Alaska la ia fa so tai le committee le tofa ia sa futula fai Roman Welese ma le fionga to mala tai ma la to committee ia me se fotu isa mau mo California o Taylor sunga fa te sua o lo ia inisi o tusi ia ar committee fo ina ia ina ia ta tele tau to lau lau na to sila fia lava fo i a so foina ma se foto fina mani no ma ila to uma fa so tai la to wa e mo atu la information la to te vatua I tangata lo fa tau tusi ina ia me se foto fina Belinda ole tato skeke I Washington o Seattle fa so tai la fionga ia afoa ma lotu to tasinga le Blake pe fa so tai foi ia oi diska ku nisi o sui ole fast supporters nga ia ila to e ngai ko ke sila fia to ia to go to person mo Utah fa so tai ia le fionga le te fono ia mata ilinga pasi toma ia ma nisi o ila to ai me se la fa lo fa fingo fie foi mo to Utah fa lo sunga ia si o amo to le fo le naina le Polynesian market a ko le maua ia le sunga I le te fono ia pasi ia ono togo afele le fale oloa the one and only for lo Samoa maua so si oloa o ina fo ina te maua miti afo te te ia o to mala fans le tato programa Utah e maua ina o lo lominai ia ele sunga ia si uamo e tato Polynesian market ia ke longa paunga o ngai vaina ora nga me ngai fa ngofia nga ko fa kasi ngo fo se lengi o moa ia fa ngofia fo ia la ko lo suswangi ai o me fange siri on ka wa asiaka ole ko lo ngol page tata ia ne disi lenga fa lo o ka ngole share fo ko ngole mana ia la page ia mo share fo isi page inga ia fa ngofia wala ngol mela vale mo o inga fa ko wala nga e fa ala e va vea a olo le page inga pele ia o le ama faia nanga luenga le lei mo le tanto la fatulanga ona share tula ia lunga page to ia tato to fa share ia lea pitonu le fofa fonga misunga ya misa tato producer ia fa mo le tato nga luenga na fia fai ona ua tato la tafo ile taimio tato se i wai ko ma ia o me ia o le la amatau na to nga solo mai ia le to falio ia ole fionga pula I malato committee e il time la to ya fio mai e to e amatau na koleki yaku matulanga fa pena ila to fo ia sa mai il tato officer ma piki yaku la fa mole a ilo na o piki ele tongia ia se ma se time wa umane ya sofia fia pol na foi masina to sumai la ia tongi me angi wa ya wa kuma ma e rua ko I lava e ava ko foi ro wingo rungo le lisir ka ko ka ya tau rungo fa tai tatu company lang no so le me manga le viafi ya ole a fere sala ka ko arkalo ya e fainga o yalanga por kala mele so tai sa wanga o yo wanga o ye faile por kala mele o va maru me wo val ya le faina le ele maya so le ia maya so tu longo tato klame ya le tau so longa fa maya o maya fo ia asiaka pa me fa kai fo ka ko au fans o ke longa wa levanga kali polasin kala fo ia fa ngo fo file mo ia le wa ka fa so fo ngefi ia o le nga maya ma o masiaka to altai so nonga sunga la au le mali to altai ya lit them and let the process take these schools wala ali tulanga yai wala na lava a o to ye fi faitala leanga to e amata le nei tusanga manuia o to fai wa fiu wale malambala mai fi sulu watu ia te ngutu leanga lava ia sanga I mai manuia le nei tusanga
ia matua lua ta fifiri ma ti ampolo le ni fu tausaga e wana ngare aka wa fa mongu yanga ngai ka mwa fa mongi iyo ngara mai fa mongi a vele winga le tvatu a faia o lela a mata fo le tausaga ma le ya January na o lo vale all the best all the best ia e matua fa merikala le sifa ya onga nga ya songa ai ka ngi mo ka meki e fa upusama fa mai e matua fuli e vali mai folinga o matua i launga ngana ia o ai aku folinga ro ki nga mo ka mai o winga nga ia nga ia matua tangia mai folinga o na yo matua ia unga ngana mau me umai fa ai o ele e tausi le file mu e atia o ele se a fainga o lo sai o ele ai ke sai fa kamari ia ele a fainga menga a ole mele o lo sofua a o ke fai aku a e ke mai o lo au lele a o po sau i lo fonga o le mtua le ya o yo lea lo fatele tu lo fatu fo i to tele o mano le malo le mai mo mai poklami fai pule o lo mai mo mai poklami fai pule le fast fai pule le HPP supporters le fast supporters le HPP talo fatu yan tu la e pali ia ma ni mongi ma kangaka ma ia le i fasa onga fatalo fantu le sunga tu la e pal mali to e panga kamaro di o if you for ko le fa fon fikala la uli mali to ai la uli e se la uli ma ka o ke o ko ma fatu manuel ne fiafi fira ila sata so fo me manuel Le lulu pa tautia o le seiligo le ami o tonu family club o le aseina i le asoiva o le masino me mua fenua se fulu ma le lima i le no foana i seina i fale ata o le ngalo do fatawina sau tusi lulu i le na o le tonu se lau fitu su ma le lima tala be fatawina fo i na o se pepa i le na o le se fulu ma le lima tala e fa ngata pe tapunia vanoa mo le fatawina o le tusi lulu po pepa lulu i le asolua su ma le lima o le masino a grila lua felua se fulu ma le lima le le tato fa ilonga mua e pei o le manu maloina o le piki up fou i tu ainga o le Hilux 2.4 liter 4-wheel drive lua o lua super fa fa ilonga lua race SUV 1.2 liter lua velua se furu mrefa ngata ino tato fa ilonga tupe avata baina mani tonu se furu wafe se yo atu ile afe tanga le tato fa ilonga uringano ele lopo o ele isi leo o le afa mruina ele lulu mo le sailinga o le ami tonu family club fa so tai mai le tato official le Blue Wave TV lungo por club le tau tia e mo sau tusi lulu mo le dei sete Talofa Lava. Tasi Market is here at the Maire Town Centre, the heart of South. Seal plumbing. My drain's blocked. I need a seal. I'll see you soon. Drain unblocking using high pressure systems and cameras. No job too big or small. I'll see you soon.
O le awala mai malifa, le 4 lanes e pa ia tua o Imsaina i Vaitele, ia whangaina i mato footpaths, ia o driveways, ia o speed humps, ia e mese foi ia whaavai. Zalalonga, le fono o mafutanga fasi to outa eni usiladei. O le amajou le toi jaya ina uru whao pe majou te toi sansa ina le whala pe o le whaiva i poula. O le amajou le toi au whakaida fo i le diuloa pe majou te toi paupau ina whaatjou pe ua mule o tau le fonga. A wau pa ia lava o Samoa mai le vavau e o atu le whaavavau. Ai wala watu male nganga o le whaaloalo i tapa whanau o fasi to outa. Ai mai se ila tau sa fofoa o langa whaale nganga i le ekalesia whapakitonga kerisiano Samoa i fasi to outa. O le awhaia le tātou whailo inga i le whale o Samoa i Mangele i au gilani i le aso sālua subare ono Januari lua whelua sifuru male lima i le Julai ono i le awhiafi. O le neifurutanga o le ātala noa i nai si tātou fisosoani mo le ngā ruenga o le marumalu o le tua o le wa amata. Mo le sifa amatilaga whaafiso ta isu komiti whioka le teitei fono ai ono Bulumelo Kereti whaia numero o lua tasi whalua fitu walu tolu o whioka le whailu tusi ape nusoa ai ono o iwa lua ono lua tolu lima tasi ma le whioka la kupiteli tala i lene le o lua tasi lima ono tolu whawha ma le nganga whaaloalo soifua.